ba tla mpotša gomme e re ke no re ke sa ba emetše ngwanešo ke re go batho ba basadi ka moka
right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM a re dutse fela metsotsong e masomepedi-tharo fela go itswela go area senyane 23 minutes after the hour 9 o'clock la bone le le botse lenanego la legolo lenanego le le koto la setutla la mpopota pitšentše kgolo nna ke le morwa motšhamaubane ka kapa ya radio the pusher man ka kapa ya radio the facilitator jole ka ge ke ile ka go nyetlela gore le khono le a re gata mabalankwe re dira ntongwe ka sekgwa ba e bitša gore ke follow up re a latela kapa go šala morago seo re ile go ra dula godimo ga sona ka mošupologo le ka labobedi ka kapa ke be ke le gona ka fale ke ilo kopana le balapa le ke boletše le bona jwale le kgone le maabane be re swantše re itšee gape ga botse ka molao ka mo go be re tshepšane ka gona re iše moyeng gape jwale maabane jwale ka ge ke tlhalose e be le letšatši la basadi mo e leng gore letšatši le la basadi le be le sa nyake go hlapelwa letšatši le la basadi e be e le la gore re reteng bomma go rena bo moswara thipa ka bogaleng bomma go rena batswadi ba rena bantedi jwale re bone go le gabotse kudu gore re bolae le khono le re be re tswalle mo re na go le professor Moremi go tswa lefase la ga matla la Ramoshebongaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgole le a kgauswe jwale ke ne le yena mo professor Mongaka e re ke no tša sebaka se ke go tamiše ke moka Mongaka ge ke fetša go tamiša le wena o tamiše motheletše go le kgauswi mo a theleditšego a le gona ke moka re namele godimo ga taba ye e re kopantšhitšeng fa le kgono professor a go go tame malome ka kapa a ke dumediše ba ka difokeng ke dumediše magoši bogošigadi ka moka a ke dumediše ba dikereke ka moka baruti ba ga borena dibishopo di-archi mangaka ga borena ka moka bašomi mmogo le rena ka magaeng ra batama ka dipetlele ra batama baetapele ka go fapana ga ke ba dumediše ka lebaka la gore o dula godimo ga hlogo poledišano ya rena ya letšatši ya lekgono ke rata go no fihliša molaetša o mongwe o monnyane šuona kgweding ya basadi ka kua ga Moremi ke tswa meetinging le kgono be re swere meeting re gahlane le ba bangwe ba go tseba re na le mokgwa wa gore batho bao e le go gore mebele ya bona e tla be lapile ba go panke dihlogo ba nang le di-stress matheka a ba tshwenyang basadi ba ba tshwenyang ke dipopelo e le go gore ke gale ba phetha ditaelo ba no bona go sa loke ke memile ba bangwe ba go thuša ka go šidulla mebele go thuša basadi ka diyoni ka mokgwa go fapana ke na le nnete gore ditaba ka moka ka botlalo ke tlo no ba fa dinomoro tše ba di founele ke tša ofisi ya kua ga Moremi ba tlo ba bolela le ausi o mongwe ba mmitša gore ke ausi Shoki ke bereka le yena ka kua o tlo ba fa dilo ka moka ka botlalo batsofe ba ga borena bomme kudu re tlo ga re kgethile letšatši la Mantaga le la Bohlano re tlo berekana le bomme go na le batho ba mebele ya bona eno phela e lapile o ka ba re ba loile ba se ba loiwa ganthe bothata eno ba gore mmele o nyaka batsebi ba go kgona go šidulla mmele ka kua ga Moremi re tlo bereka le bona ba tlo no founela nomoro ye rena re ntše re le gare re kgatha tema mabapi le tabeng ya hlogo poledišano ya rena ya letšatši 071 985 6009 071 985 6009 ge le founa le re le rometše ke professor Moremi o re bao e le go gore ba opa ke dihlogo ga di fole matheka a baba mebele no phela e baba maoto a baba ke gale ba phetha ba sa tsebe gore go riagalang founela nomoro ye ba tlo le fa dilo ka moka ka botlalo ge le ka kry-a e le gore mo nomorong ye ga le kry-e Shoki le ka founela nomoro šiona ya 071 398 1508 071 398 1508 le tlo bolela le Tebogo mo go yona ke Mamoremi o tlo le botša gore go sepela ga jwang
and then se ke ratang go tsebisha batho ke gore bathushi ba bereka ka nako di-appointment ge ile gore o tlo ba o nyaka go ya ba tlo kgona go fa appointment and then please o sware nako re ka tswela pele malome ka kapa ka hlogo poledišano ya rena ya letšatši tše dintšhi re tla ba fa tsona ge re ntše re ya pele re ya leboga prof re ya leboga professor le kgono le magagesho re ne le lapa fa prof jwale ka ge o le bona jwale ka ge o kwele lapa le ne le mathata a lapa le re na le molli wa rena sho ke ena a kgonneng gore ngwalla mo pitšeng tše kgolo lebaka kgolo e le ge a latofatša kapa a tlabega ke ka mogodilo ka gae di sepelago ka gona a latofatša mmagwe gore mmagwe ga ba rate ka go lekana ebile mmagwe le kgaetšedi yagwe ba ile ba sepela ba ya ko mabitleng ge ba fihla ko mabitleng ba tšea mokgekolo sebelega mmago bona ba mo tšea ba mo iša ka gae ba mo agela titikwane mo titikwaneng ye ke mo ba khunamang gona ba kgopela mokgekolo wo gore a senyetše bana ba mokgekolo bophelo a ba tšeele mahlatse a ba time basadi a ba time malapa a ba time metse jwale ka re go ka ba gabotse ge re ka dira gore re kreye mama jwale ka motswadi ya bona o a latofatšwago gore dilo tše ka moka ga tšona ba bolelago ka tšona ka yena na o wa di tseba kapa ga a di tsebe na jwale ke ne mama mo le bana ba gage ke ba bararo kapa ke ba bane o ba ke ba bararo go ra re ba babedi ba paletse ke go tla empa ba ba leng gona go jwale ke nagana ke bona ba ileng gore ba bohlokwa kudu gore ba ka tle ba re bolediša jwale mo ke nyaka gore ke tšee this platform ke fe morwa rre ka mo nke a tlhalosetsa batše a ngwaletšeng tšona ke se ke ka bolela dilo tše e leng gore ga di gona ya ba gore yena a di tsebe mara ke na le molaetša fa molaetša o sala o romela kgale e no be e le gore ke be ke tsamaya ka line ya mathata a balli ba dipitša jwale o gona mo re tlo no mo fa sebaka a no nyatla gore yena ge a šalle a gopola go nyakela lapa la gabo thušo kapa a gopola go tinyakela thušo go be go diragala eng ka mo lapeng la gabo ke eng ntho a e bonang e sa sepele gabotse warra ke a go amogela difounu di beng silent ga re bitše maina a dingaka le a dikereke mo moyeng ga re bitše maina a batho ga re bitše difane tša batho mo moyeng se re se nyaka go fela e no ba gore o epake ka mokgo o ipakileng ka gona mo messageng o nthometšeng gona le maloba le ka mokgo o ipakileng ka gona ge re be re go founetše sebaka ke sa ga go kgošiaka tobela malome ka kapa le prof o kukeleng tšonyana malome ka kapa ka mokgo ke o le boletšeng ka gona ke re tswelampele ke re mokgekolo le gaetšedi ke gopola tšatši leng ke tswa mmerekong a ke tswa mmerekong ne ke bereka mmereko o ba o bitšang gore ke stock ka fihla gae ka tšea diporokwana ka di bea ka go bona sestere le sebara ka kwa a ke fihla ka go sestere ka se dule ka boa ke fihla gae ke re ke a patlama ke kgotša mo mpeteng ba gašitše a gona mo ka hlakahlakana go a bonala le mo fase gore go gadišwe le mo lebotong go a bonala gore go gašitšwe ka hlakahlakana ne go ne motswalo mongwe wa mama ne ke phela kua go wena ke motho leng gore ke o bona ka sefego bona so gore ke tswile wang kwa a ke tsebe ke no tepone ke le ka mogare ga dipafo a mpotša a re mfanane ba go betse 3 days gore o tsamaye go tloga moo a fetša a nthuša a ntsenya dipafo a dira melo tše ka moka mpotša gore a re ke te hlokomele
then ka shifta ka kua gae ka shifta ka tsamaya le gare ba ka ra ga go gare bjaka and then after go shifting ga ka ko kwa ka sebela ga mme a tla ke le gona kwa bogare ba ka mpotsa re a re ba motšere kwa lerapeng ba re a tla re a re ngape nna le sesi ya ka la butaka so vele lo tšaka re tsamaya gabotse ne ke swere matogwana lo tšaka ka fela ke mmereko lo tšaka ra se tsamaya gabotse gore nto ngwe le ngwe a ka e sa tsamaya gabotse ntle le gore mogekolo a go etela go botse gore ba motšere ba mmerekiša go ne le maloba ke kwele o bolela gore le go tswa o ile wa tswa ba go botsa goreng ba mpotsa gore dilo tše ka moka mogekolo ke yena di tseba go ne le mo o ileng go a mentionwa taba ya gore wena o tsamaile wa tla le moruti wa go tswa lefaseng la ka ntle from Zimbabwe ke moka wena wa tla le moruti ka lapeng la mmago wa gapeletša mmago gore o swanetše a amogele moruti wo gore a kgone go bereka ka mo lapeng a be a bereke le bona ke nnete ga ka ntaba gore ke tle le motho ke taba gore ne re sa phele gabotse ka mogae ne re sa robale then lo jarana ne se tsamaya gabotse ka mogae mara gore ke tle le yena ke dumelane le yena ke dumelane le yena a tla a bereka lo tšeo mara gone o swana ga setereka seo ga se bele diphetogo o tekwile jwang ge ba go botsa gore bophelo ba gago ge bo hlakahlakane ka mokgo motswadi ya gago ke yena a tsebang gore ke ka baka lang tama le tekwile jwang ka morago ga gore ba le botse mo belile gona gore mmago lena ke yena a tsebang gore maphelo a lena ke ka baka lang a hlakahlakane ka tsela ke kwele bohloko kudu ka gobane motswadi ke motho leng gore sanela a re responsibility e be ya gage a re lakaletse dilo tše botse ka one a re lakaletse dilo tše botse a re lokele ke selo and then ntle kapa ka moraga gore wena o tekwele ditaba tše ka mogae ke mang o ileng wa mo hlalosetša gore ke ne le mathata ebile ke kry-ile gore taba ke sekete ke abuti le hlaloseditše abuti a reng go lena abuti a ka mo hlalosetša tabe a re le yena wa e tseba abuti a re le yena wa e tseba a ke tsebe gore na go ne ye nngwe kapa o feditše ya nka no fa abuti seba aowa ke nna ke laolang gore go bolela mang taba ye o e bolelago ye mmago o gona mo go fetola tše a di kwelego le go bolela tše yena a di tsebang le tše a sa di tsebeng godimo ga polelo tše tša gago ka moka ga tšona o bolela gore mokgekolo sebelega mmago o go etetše o le ga bo girlfriend ya gago a go botša gore ngwanaka ba tswa go ntšea kwa mabitleng ba ntliše ka gae ba ntaela gore ke le hlafišetše maphelo a ke re o rialo wa be wa tswa wa ya go nyakišiša wa e hwetša taba yeo wa e botša abuti kua utswang gona kua ba reng ba ile ba go file 3 days ya gore o hlokofale ka moraga gore o kry ka mo kamoreng ya gago go gašitšwe ka ga e be go ne le mang le mang ne go le mme le kgaetšedi ya ka nnatelang le motlogolo ngwana system o ile go o botšiša ba re go gašitše mang ka mowe a se nke ba mpotse a se nke kua ga a se nke botšiša ba ne mpoditše mo ke ileng napile ya ba gona ka tsamaya ka shifta mo kua o ileng gona ba go boditše gore go ka be go diregileng ka go gašiwa mowe ba mpoditše ba re
ba gashitse batho ba gae and then ba mpetse 3 days gore ke go ba geno ke a leboga mme motswadi morwa go ditatofatšo tša gage tše a go latofatšago ka tšona ke tshepa gore o tekwetše ka tša gago ditsebe ka ge go kwa go sa kwelanwe morwa o re wena le morwedi yago le sepetse la ya mabitleng la ya go tšea mokgekolo sebelega wena la motliša ka mo gae ka mo le laelela mokgekolo go go senyetša bana ba gago bophelo ka ge o sa ba rate le dilo tše botse morwa o re ke ile ka hwetša go gašitšwe ka kamoreng yaka ka mo gae go be go ne le wena le morwedi yago le motlogolo o ile ga a hlakahlakana o tšwa go phapharega a le ga motswala lena mo e leng gore ba thuša batho ba mmotša gore batho ba geno ke bona ba gašitšeng ka mo kamoreng ya gago ba be ba go beetse 3 days ya gore o tlhokofale ma ditatofatšo šidi morwa o re ga o rate le bana ba gago dilo tše botse le ka te phetolela ka go reng mo go tše le dikwelego nna taba go gaša ga ke e tsebe ene ebile ke sa le go etswa le sepapalela ka molalapeng la ka go etswa moruti o wa gage a senke ke ya felo ke eme ngwaga wa go feta ka November ka ya mo ke yang batla ba ntshwarela motse e le ge bophelo bo šitše bo hlakahlakane ka molapeng ka ya mo ke yang batla ba ntshwarela motse motho a ntshela re ge go go tshwarela motse go go jwalla badimo nna ke tsebile a njwalla badimo ka molapeng la ka ene taba e ya gore nna ke bala ka letša dilo tše mpe ke kgopela gore ntate Moremi a e hlalosa a e bee ka mokgweleng ka gona a se ke a tšhaba selo ga ke ne sephiri a bolele tsohle tša di bonang ka nna lena le reng ge le te phetolela gona mo go yeo ya gore le ga le balakaletše dilo tše botse le balakaletša bobe fela le te phetolela ka go dumela nna ga ke balakaletše dilo tše mpe ke bana ba ka ke ba belege mara ngwane o mpabišitše pelo ke balabala bošego le mosegare ka ena le ge ke khunama ke rapela gore modimo a mmušatle ka lapeng pelo a ka ya baba pelo a lena ya baba tšeo tša dilo tše mpe ka moka ke di beya matsogong a mong a rena mara le re ga le di tsebe lena nna tša go balakaletša dilo tše mpe mara nna ena ka ngwane ke a mo rapediša gore a boe ka lapeng o mpabiša pelo taba ya go gaša ga le tsebe taba ya go gaša yona a ke e tsebe taba ya gore le tšwa go tšea mokgekolo ko mabitleng ke motho a mpetse motse a re o mtswalela badimo o le išitše mabitleng o ya a sa re iša mabitleng motho le tšwang go yena ke yena a ile mo go lena a re gore ke le thuše ke gore ke swanetše ke le jwaleng badimo a dira eng ge a jwala badimo ka mokgwa we o ne o dira ka mokgwa a dirang a rela a re ke kgopela mobu ra monyakela mobu a fihla a re jwalla ona o rile tše a di dirileng mobu o le o tšere kae tseleng ka gae mabitleng kae re tšo tšea kwa go mma mabitleng mara nna a sampotša gore ke tša mma o mpoditše gore o ntswalela modimo a tlong go hlokomela motswaka la go tšea mabu le bitleng la mokgekolo a hlakantšha dilo tša gage a di atša di dirang a sa mpotša gore ke tša mma aowa yeo yona a ke e tsebe a gone bothata motswadi ga ke tsebe gore go ne le se lenyakang go se bolela bjale ke kgopela morena Moremi a se ke a boifa selo pelo a ka ya baba ge bana ba ka ba mphara ka boi pelo a ka e baba kudu le bošego a ke robale e sa le ga e thoma e ba maloba a senke ke robale mahlo a ka lebile la bona ke a mahududu ke boroko ke balabala bošego le mosegare ke kgopela gore a ntharolele dilo tše ka moka ga tšona a se ka boifa selo a ke na sephiri mo bophelo bjaka go boletšwe ka taba ya gape ya ka mola gae ka mola ya gore ye nngwe ye e sa ba sware gabotse ke taba ya gore go ne sekhulo sa dikarata ka mola gae ebile lena le tlogele le molaodi wa sekhulo seo sa dikarata le a se tseba sekhulo seo mma ke a se tseba ke se tšhaišitše o le se tšhaišitše ke se tšhaišitše ka ena nako o ka se tšhaiša ka re batho ba modimo ke tlo lwa lelapa
a se sa le gona ebile ka se bitsa ka se pile gona a go ne bothata Eh. ke tlo gopela gore re ya leboga ke tlo gopela gore abuti o chifte mo go tsena abuti o mogolo ka baka la gore wo mongwe wa ba o ileng go fetša go kry-a dilo tše wa ya go botša yena le yena a re aowa le nna ke a di tseba ke abuti ya lena o mogolo go ya ka mokgola le ntlhaloseditšeng ka gona gore awa ke abuti ya rena o mogolo ke kua mathomo ka gae abuti ditabašidi morwarrago o mokwele o boletše mmago o mokwele o boletše ke tlo kgopela re se ke ra tsenana ka ganong re faneng sebaka ngwaneno o re o ile ge a fetša go kry-a dilo tše ka moka a tla go wena a go botša gore mfo mokgekolo o tlile go nna re taba ke sekete kapa le nna ke tswele ba re taba ke sekete wa re go mo fetola wa re le nna ke a tseba a ke tsebe gore o ka tšea sebaka se wa fetola tše o di tsebago le tše o sa di tsebeng le tše di diregileng pele ga gago le tše di diregileng o di kwa ka mabarebare gore re kgone go tla go bulela batheeletše ba kgoneng go bolela le lena before tlo tsentšha professor thobela malome ka kapa le motheeletše gae re malume Šiao le prof Moremi thobela swana le la gešo le la re ga a fihla tlhokaina o tlile go nna a šetša e tšwa matswa a rabuti ke fihlile ka mola gae ke kry-e ka kamoreng ya ka go gašitšwe ene ge ke robala ge ke robetše ke ba le jagateledi tše ntši a ke robetše ka mola gae jwale nna ke tšwa mo ke tšwang ba mpoditše ge e le gore lo tše ka mokana ka tšona di tšwa ka molapeng ke ile ka re ge ke mo fetola ka re monna gešo se se ntšhitše nna ka mola ga bolena ke ile ka le botša ka re ke a tšwa le tlo tšheleletše bona o ile a ntšha meogo a ke gopola tšatši leo a rabuti ke a sokola a ke phele gabotse ka mola gae ene ga ba ntshware gabotse ka re tshware yo ke tšwileng ka yona ka mola gae wa e gopola na a re ke a e gopola ke gopola kwa morago sa le go tla banna ba tlile le bošego ba re ba tlo nkgama ba tlo mpolaya ka topa founu ka founela mme ke dula ka ga koko waka a ke mmotša re be le nna ke rieng ka toropa founu bana ba tlile ka mola gae a tsamaya le moratho ka le motswalake ba tla ba dula le nna ditaba ka mola gae ke tše boima ke tše thata ge ke tšwa ka mola ga ka tšwa le nna ke tekemišetše ke re ke a tšo be ke re ke nyako fepa bana bešo mara ke ile ka palelwa ke lekile ke ba thušitše mo ke ba thušitšeng go gapetšwa le nna ke tšokonya ka sa ka stene ka taba go hloka boroko ka gae gobane ke gopola mantšwa a mang a mogalajwe wa ba thušang batho a re ngwana mošimenyana ga a ne le bošuana ke kwa bohloko gobane mo ke sepetšeng gona le bana bešo ba tsamaya mo ke gatileng ke a tseba le tselo ga e monate ka ya mokgekolo gore ba tšo mo tšea ba mo epetše ka mola ke tlile ke tsebile e šetše le nakonyana e tsamaile ka mmitša mma ka bitša le kgaetšedi ba tla mola gae ka ba botša ka re le dirile ntho eso na ba re aowa ka re gane jwale go le mahemeheme a mphakati gore o nyako tlo dira ntwe e leng gore ba nyako tle ba e dira ba nyako tle ba le tšhuma mare le nna ke e kwele se seng gape sa gore ge a ne lo kgaetšedi ba le mola o bolela dilo tše botse mara ga e yana nnoši o bolela tše e leng gore ga ja loka gore re se ke ra lokela ke selo
ditšhaete ge re di swara di felele dijong re se ke ra re ya selo ka tsona ene go ka tsela eo a gona ntho re e swarang e swarega a e gona le teng se ke se lebogang lehono ke gore o kgonne o dumela tše a jaganneng ka mokana ka tsona ka labobedi ka tšatši le lehono wa dumela tša di dumelang ke be ke sa lebela gore o tlo di dumela lehono ke a leba gore go ne le diphetogo le nna be ke duma gore re hwetše thušo maphelo a rena a boele sehlologong ya ge re tla mo lefaseng se re be re se kuparetšeng se boe ka matsogong a rena go sokola go bose ke senya ke regalo warra Maloba o boletše ka taba ya plate ya dijo wa boa wa bolla ka taba ya gore o ile wa re o tšwele ba re wo monnyane e tla le mmago ke kgopela gore o kgwathe dilo tše pedi tše ka 2009 ke be ke ne le mokgotsi aka dikae ke be ke bereka Pinoni ka fihla gae mape ya raja mara ge ke ja ka kry-ile gore ka mara gore go na le monkgwanyana gore sa ba tšere mohlare ba o tšhetše ka mara ga dijo ka re mara dijo tše jeng kga ka mara gore gore ke di-spice tše ke di tšhetšeng after go ja ke ile ka hlakahlakana ga bohloko ke bajo ke le mmerekong ke sa dipsine ka selo wa tla tšhomi engwe yaka yena wa dikae ke tlhokaina le ena o ile a re ga fihla re tla ke go tšee ke go iše Pietersburg mo ke tšong go thaswa gona mara o tlogele ngwana ka o tseba mo rena re tsamaya mo tlogela le ka mokgo wa tseba mo rena re sepelang okay ra tšwela ka ntle a re tlogela koloi ya gago re tšee yaka re tsamaye ko go iše go mogala ditsoko re tlogile ra mo go mogala joo a re fihla a mpotša gore monna tsore ke eng sepipa molomo kupa marama ke kgwa le yona pola ke mong ga ene le lebele motswadi ya gago o kae ka re o gona a re tla le ena o sasa ka motšea ra ya go mogala joo sa le ba kena ka moo be batho ge a bua sa nka tletle ba mpitše a ntšha ditaelo a mpa sa nka ka di berekiša wa fela go le ka mokgo mara monno la mpotša re go ne le bothata okay ga go ne le bothata go lokile ra e tlogela ke ba ditšo gona ka mokgo ke ja ke selo ka moteng ke sa lokele ke be ke nngwe le nngwe o khosa gore ke kape o le motsotso go lena o bereka ka tša setšo a mpotša ra tsore ke ntle le gore o berekiše ntho selo o ka se loke ntho e ba e zwetše ka mo go wena go o nagana selo ya se tše ya se tsamaiša okay a nthuša ka mokgwa a nthušang gwa ba bokaonana sele e sa nja ka moteng gwaya matšatši aya a mpotša monno a ratse gore ke wena wa go itea ka molapeng ene o itea ke motho mso a re motho o kotsi ka re o kotsi a re ee okay kwa moragonyana malome ka o mogolo o ile go ba le tša mpotšang tšona tša bophelo jwa gage le gore koloi ya gage e fedile jwang tseleng gwana o tloga letlapang la thetheoga la wela mo wipereng ga ya tloga distance ya go tloga mo ya go fihla bophola ke ge e kry accident a re mara le sa le ba bannyane mohlang le ditsebe
e tlebela duma ge nke be lefase le le ka pharoga la kena. ya re a leboga warra re a leboga re boele ka mola go mme ka mola nke a nkarabele ye ya gore o go file plate wa kwa o kare go ne le monkgo o sa lokang ka moraga mowe ya ba gore o kare o swanetse o tswele pele ka go kapa ka go ntšha nto e ba reng e jwetso ka mogare ke nyaka a gate mo go yona ene ke nyaka gore a gate le mo go ye ya gore tšatši le wena o ile kua ba re o tle le yena o sa di gopola dilo tše e le tše pedi nang mme morwago o mogolo šo tše dintša tše di bolelang ke morwarrage o wa di tlatsetša ebile o wa di tlaleletša le mokwele le tekarabela ka go reng mo go tše di tswang molomong wa gagwe nna batho ba modimo ya plate ya ke tsebe a le tsebe nna le sehlare le se one sa gore nka dira motho bošula ga ke se tsebe ga ke tsebe selo ene nako eo a e bolelang eo ya gore o ntše re a nkiša kae a ke gopole a ke gopole ke leboga le kgono ga re na le ntate Moremi a tla bolele bonna sehlare sa gore nka dira motho bošoro ga ke nna so ebile ga ke se tsebe nna ke tseme ke re koko ka kgorwaneng tša batho ke kgopela dithušo before a re ya ko go Professor Moremi Mmatswale le na le bana ba bahlano ka gae morwa wa mathomo o dula lapeng la gagwe morwedi ya go wa latelang yena o tswile ka gae morwago wa latelang wo o tswile ka gae hlokaina wa rena wa tliše mothata bo o tswile ka gae o kwešiša eng kapa o tseba eng ka bana ba ba no tswang ka mo gae ka mo ba se banyala ba se banyalwa ba no tsamaya ka mo gae ka fa nna ke topotša gore ke dipati tšaka ke dipati tša lena ke pati tšaka ka mokgwa modimo a nkabetšeng gore o tlo phela ka mokgwa ona le kgono ke leboga tlhahlo ye ke tlong go e hwetša Moremi a nthuše ntate Moremi o nthuše ngwanešo ke mo bothateng ke go bogile go tloga mantaga go fihla le kgono ke go boga ka ntwe ke sa ikwešišeng ebile ke sa e tsebeng ke nyaka TV ya gago e tswelele mo go nna mama e lo se kwa tšhaba go bolela selo o tlo bolela se kwa tšhaba go bolela selo sephiri se ke sa ba gona o bolele ntong o lengwe o e bonang re a leboga ke kgopela thušo ya gago re a leboga mama Maloba ge re le ka mola re be re bolela le boletše ka tlhoba boroko ye nngwe ya ye e leng gore e ka ba tše dingwe tša tše di hlolang mathata ka lapeng le boletše ka tokološi ye e hlakišang bana ka gae e tsenelang tša thobalano le bona e ba senyetša maphelo ke e kwele gabotse taba e o e kwele le gane bjale gona le nna ya robala ao batho e robala nna e robala morodi ya ke robala setlogolo ka molateka alright motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM prof mongaka le kwele ditaba tša mme le kwele ditaba tša morwage o mogolo le kwele ditaba tša morwage o monnyane e le go a tlišitšeng ditaba tše fa ke kgahlile ke ge ba re ge ba bolela ke bona o thala fase ke nyaka gore ke no tša sebaka se mongaka ke go fe sona o botšiše mo o botšišang o bolele se se leng lefatlheng la gago gore lapa le o bona eng mo go lona o kwešiša eng go ya ka dipolelo tše o di kwelego ka moka ga tšona moroka a ke go leboge ke lebogele baledi ba rena ba letšatši kgaetšedi wo ba bolelago ka yena ba re go koko ga ba ya go lata koko kua o gona fa asho o gona be ke kgopela go kwa lehlakore la gage gannyane fela gore yena a ka ba tseba eng
alright re ya leboga kgaitsedi ya rena o dutse komana madula a bapile kgaitsedi ya ka professor o lebeile fao go hlalosa karolwana ya mokgekolo wo ba re go le molatile mabitleng o tseba eng Thobela batheletši le lena malome kwa kapa le lena Prof Moremi. Seo nna ke se tsebang ke se e leng gore ba le ba se hlalosetša mama ba re ka gae go tshwana le gore ke lewatle ke ka mokgwa ba hlalosetšeng ka gona a go thekgo ke reng a go a thekgega ebile le badimo ka gare sedimo a se gona ke ka mo re bonang re palela ke maphelo so re phasetša kae na ra rena re phasetša mo seferong go swana le mang le mang ba re aowa go swanetše go be le sekhutlwana sa badimo mo swantše go phasetše gona mma o boletše ka taba ya gore o ile a tšwa a hwetša thušo ko ntle a tla le motho wo ya ba yena a mmotšago gore ba swanetše ba le jwang le badimo ka mokgwa ke kwelego a ba roma gore ba ye mabitleng ba ye go ngatha mabu a mokgekolo ba go ngatha a mixa a ba diela titikwane mo ba phasago gona o be o le gona tšatši lewe be ke le gona wa e gopola karolwana yeo be ke le gona mo ngaka kapa moprofeta wo a ileng mabitleng o sepetse le mang wa go ngatha mabu yena a zanka atikela o laeletše o laeletše go a ya mang le mang e be e le nna le mama le yena ngwane wa sese o le ba bararo ge le ya go ngwatha mabu kua a le boditše gore ge le boa lona le direng so a za ka rela re treso yena o tlotla a re jwalle sedimo ka mabu a le a ko mabitleng a tšwa go ngatha ke lena and then yena a tla la mo fa ona a le jwalla badimo ba ka mogae okay e kwa ge prof ke rata go botšiša kgaetšedi ya ka fa gore kgaetšedi mabu a ge le ya ngwatha kua le rileng lena le rile le ya ngwathela eng ka gore ke na le nneta gore motho o la le ngwathang go yena ke koko wa lena ene le ka se no fihla la no ngwatha la sepela la ka gae lena le ngwathile la re awa o ile a re a re fihla re mo gopele re mmotse gore a re na bophelo re senang bophelo be re gopela gore e tle go tirege gore go be le badimo ka gae ka mokgwene ba re hlaloseditše ka gona gore go santse go be le mo go phasetšwang gona le bopa badimo ka koko mo ne re sa go bolela nnete ne re sa tsebe se re se dirang ne le taelo alright and then le ngwathile ka lešela go ba ka plasticana be re swere lešela le plastic o konona ba ka yona kgaetšedi ke ikwešiše gore le re fihlile kua la riang le fihlile la khuna malare koko re tlo go tšea re go iša ka gae o ye gore šireletša a ra re go iša ka gae o re šireletša le rile le o riang re ile ra re ba re ba kgopela gore go be le sedimo mo re phasetšang gona alright ka ge le tšwa go tšea koko mogalabe tate wa belega go lena o kae ka gae wa belega go mogalabe wa koko o nyetšwe a se a nyalwa lapa le koko o tenyaketše lona ke go kwele mapele profosa le gona mowe go bile le taba gore tata go lena o hlokofetše be le bolela ka eng a ka ekwa gabotse alright okay go ra gore e be e le step father sa ba go be go diagalang alright ke kwele ke rata go bolela le koko nna koko motswadi wa ka o gare ga bothata ene bothata bo go wetše go mama bo wela malapa ka moka ke tlo go hlalosetša gore bo tlile jwang bana bešo mmago lena o ka gare ga bothata bo a hlokang gore lena boele ka bana ba gage le montšhe sa mathomo a ke bontšhe mo malome ka kapa mokgekolo ke nyaka go e bea ba ikwešiša ga loi
ke nyaka gore ba ikwe gabotse ba ikwešiše ne mo bothata bo bogolo ebile dingaka le baporofeta ke sola bona why ke sola dingaka le baporofeta ge o thoma o ya go tšea mobu wa mabitla o a tsentšha ka gare ga lapa o tšea morithi wa mohu o tsentšha ka gare ga lapa o sa o tšee ka mokgwa maleba o tlo o zwala tokološi ka mo gare ga lapa lebaka ke gore tokološi ba e zwala ka morithi wa mohu wa robetšeng ke nyaka gore batho ba ikwešiše lapa le lona lapa le re le phekolago le goba lapa le re le fago tharollo le nkebe ngaka ya mathomo e ile ge e bona gore go na le bothata ebile e le motswala a re mpiletšeng mmago le na le tle le yena mo ke rata go lemoša batho ka mehla le ka matšatši gore motswadi wa ka ba kgona mo tšea ba mmerekiše ka mokgo go sa nyakegeng ene e swanetše go be maikarabelo a ka ngwana gore ke mo thuše mara mama le yena a dumele go thušega alright ke nyaka go tsena tabeng ye ya mathomo ya mobu wa mabitla ngaka e ba dirišitše phoso ya mathomo ke gore koko le kgaitšedi ga ba ne tsebo ya go tšea motho mo a robetšego gona number 1 ya bobedi koko le kgaitšedi ga ba na malokelo a gore ba ka go tšea mokgekolo ba ne ba nnoši gobane mokgekolo ke mmago batho and then ge ba ya go tšea mokgekolo la ba ne ba nnoši ba re ba tlo o zwala badimo o zwala badimo jwang wena o le ngaka gobane badimo ba swanetše go zwala ke batho ba kgoro le gona badimo ga ba zwale ba a beiwa ba tšišiwa semmušo lapa ra le gora ge mme a se a nyalwane bana ba bašimane ra nyaka ngwana mošimane ra fitla ra re gorela mmago lapa ra re lapa le ke la mmago ra bitša ba gabo mme ba tla bo malome ba tla ba gora lapa le la semmušo mokgekolo ga a latwe mobu wa mabitla go wa tšea wa tsentšha ka gare ga lapa la ga go riela lapa la ga go leswisi gobane batho ba bantši ge ba bua mabitleng ba bua ba hlapa ba tswa go tšea mobu wa mabitla le e leng gore ngaka sa mathomo ga a ya le bereka a ba tsebe gore lebitla leo le a berekišiwa a ba tsebe gore mokgekolo ga a robala ba mo fileng a ba tsebe gore mokgekolo o batlela ka tše di botse go ba tše dimpe mara ba motšeri ba mo kukile ba mmeile ka gare ga lapa ene ga se ba motšea ka tsela maleba ge e le gore kua mabitleng batho ba zwetše hlare tša bona ba tswa go tšea hlare tšela ba di tlišitše ka mogare ga lapa ngaka e se gona ngaka e ka se rome batho ya re lena sepelang le o tšea motho batho ba ba sene tsebo ya go tšea motho moya ge e le gore o swanetše go tšeiwa go ba seriti re swanetše go se lata ka mokgwa maleba ene go na le motho o e leng gore o na le maleba a gore a ka ya go o khunama lebitleng la koko e šitago koko le ge e ka ba mmage koko a ka se tetate le yena a na nnoši mme o ne le ba swanetšeng go mo phetha ya bobediši ge koko a šetše a tsene ka gae a fetogile ntho re e bitšang gore ke tokološi tokološi ba gešo ke lenaba a se papadi tokološi ke lenaba mothong e phela ka gare e phela ka gare le ka ntle ge re bolela ka tokološi re bolela ka phoofolo ye e robalang batho ka gae e swere tšhila tša lena ka mokana ga tšona e thoma le ka yena mme mmago lena e feleletša ka lena bana so tokološi gore e tletšwe ka mogare ga lapa re tlo e ntšha jwang ka mogare ga lapa e tsentšhitšwe ka mogare ga lapa re ya go e ntšha jwang kore bošaedi ba mathomo mo bo nna ke bo bonang jwale ka ngaka ke gore mo ba le re išitše bošaedi ba le re išitše bošaedi bo ke bošaedi ba mathomo bo ba gore lena le sepele le ne le nnoši le ye go tšea koko ntle le go botša bana ba bangwe ba ka gare ga lapa sa mathomo koko lapa le ke la gage a re gane mara koko o ne le bana ba be ba swanetše go tsebišwa ba ba botše mabaka a gore why koko wa bona a swanetše go tla ka mogare ga lapa le ke bošaedi ba mathomo ene re tšea modimo e leng gore a sanka ra hlapa leswiswi la gage re mo tsentšha gape ka mogare ga lapa la rena ke nyaka gore wankwešiša sese modimo le tswang go motšea o le tšere modimo e leng gore a right gore a ka tlišiwa ka gare ga lapa lapa le koko a neng le maswanedi ya go tsena ka gare ga lona ke la gage
seng la morodi wa gage koko a ka spalle ko go šireletša morodi wa gage a lelapeng la gage badimo ge re bega motse badimo ba tseba gore motse re o begang ko mofe re na le tokološi šika mogae e a phela e tswa kae e rilwe ka seriti sa mokgekolo gore tokološi e tswe ka mogare ga lapa re swanetse go ntšha mokgekolo re mmušetse morago re ntšhe mobu wa mabitla ka mogare ga lapa ka moga ya se mabitleng ka mo mobu o santse o buele morago o ye mo go swanetse go gona se ba santse a le botse ke gore motse o wa mokgekolo ga o ne badimo nyakang ba leloko ba ba nang le maswanedi ba tla ba bege motse o semmušo ke buela morago ke a mo tabeng shi koko ge batho ba bapala dikarata ka ga gago o mollo mongwe wa ngakeng ya gage o a go tšea sehlare sa gore a wine dihlare tšela ka moka di tlo kgobokana ka mogare ga lapa la gago go raya gore batho ba le ka moka ba nyaka mahlatse ba etla ba khuparetše ba etla ka gare ga lapa la gago badimo ge ba tsena ka mo la gare ga lapa ba kry-a dihlare tša go fapana ka gare ga motse wa gago and then ge bana ba gago ba etswa badimo ba kwatile ge ba thoma ba reng ba re botšišang koko e sa re gore koko a ka ba loya e le bothata ba gore batho ba batlang ka mo a batle ga botse nto mathomo dikarata ke gambling ene ka moka gare ya re yela go wina ene motho mo lo mongwe o swanetse go ya maemela gore a kgone go fepa lapa la gagwe ene a gone motse o badimo ba ka dumelang gore ka gare ga ona o bapalo dikarata ebile bošaedi motswadi aka ene yeo ke kgopela bana ba ga go tshwarelo ebile phoso ya bobedi motswadi ya ka phoso le dule fase le bana le ba kgopele tshwarelo ya gore le tšo lata mokgekolo lena le senke le dula fase la ba botse ene modimo le ka se molate pudi se gona ebile le bua la bose gona ene ebile le se la botsana ka mokana ga lena lapa la gago le hlakahlakantšha ke mokgekolo a ka rata go fa bana ba gago mahlatse mara o ka kry-a e le gore ge re etla re ya go nyaka re ka kry-a moya wa mokgekolo o šetse tseleng o amogetše ke ba babe ba o berekiša bošaedi ka mokgwa bona ba nyakang ka gona ene lebaka la gore bana ba tswa ka gare ga lapa tokološi mo e fitlhang gona e tšea tšhelete e senya mmereko e thuba manyalo e ya boa e ba juša bana e lapiša bana e robala le bona gobane tokološi e phepa ka tšhila ke a feta mo tabeng ya tokološi ke nyaka go tsena tabeng shi ya thata malome ka kapa taba ya go bitswa ka moloi ge o ka kwa ba go bitsa ka moloi e ya maka maoto o nyake go tseba gore boloi bo botswa kae boloi bo wa e bo swanetse go tla ka gare ga lapa laka boloi bo wa e bo swanetse go bona ke bana baka boloi bo wa e bana ba ka ditorong ba santse e boye go bona se ke nyakang go se bolela se se sona ba re ba ile ngakeng tša go fapana ba bolela taba e teng mara solution ya gona ke eng e ya pala a e gona solution ya boloi ge e le gore ba re motswadi go ba le bothata bo bogolo ba boloi re a mmetša ka kapa ra mmotša ra mohlapiša ra tima tsela ya baloi ya go tsena ka gare ga lapa gobane baloi ba kgona go tsena ka motswadi ka gare ga motse sa mathomo ke gore pelo ya koko ga jwale ge ke bona e kwele bohloko ene bana ba gage ga ba tlo lokela ke selo gobane go kwele bohloko gobane go rela ke ngwana gago gore wa loya ke bothata ene ba bolela ka lebaka la go kwa bohloko bana ba bana bešo ke mmago lena o le godišitše o le tšere go tloga bosieng go fihla molele go gona ga jwane taba tša gabo lena di šetše di tseba ke batho mokgekolo o hloka thušo lapa la mokgekolo le hloka thušo bana ba mokgekolo ba hloka thušo segateledi tokološi ga e fihla go motho sa mathomo e swanetše e mmethiše segateledi gore e kgone go bereka ka wena ge o thoma ba re o na le tokološi ya ga mo go wena tokološi sa mathomo e fihla mo go wena e distepa badimo ba geno e distepa ditšhigofatšo go wena e distepa mahlatse go wena
pele mahlatse a etla go wena a amogela ke tokološi e pele ya tšea ya sefa e go fa manyane ka se go bile le tswelo pele lapa la lešata le ka no le emaemela la kua lapa la lešata ga le thekgege motso wa koko o tloloka ka kapa ya mara se ke nyakang go lemoša koko ke se stay koko le bana ba gagwe ba swanetse go boelana nna koko ke tlo mo thuša ka mokgong ka kgonang ka gona ke motho o o lekilwe go swana le batho ba bangwe ya sa mathomo ga a robale sa bobedi tokološi mošetse morago sa boraro koko ga a sa ne mahlatse a beng a ne le ona sa bone ke lebaka la gore yena le bana ba gage go tsogile mpherefere ke sefogotlhele ya ke nyaka go tsena tabeng še yona koko bomakoti ba kae koko bomakoti ba gago makoti ba ka ba gona bana ba phela ba nnoši bana ba phela ba nnoši tabeo e tlogele tlhoba boroko go nna re na le tokološi ye e tsenang ka gare ga lapa e tsenang ka taba tšhelete ye ba e hlamileng ka mobu wa mabitla ba o hlaka ba e hlakantšhitše le tšhelete ka gare ga lapa la koko tšhelete ga e sa dula godimo ga bana le nna go nna ga e sa dula le wena go wena ga e sa dula aowa koko bothata bo bogolo bohlotse ke taba ya mabitla bohlotse ke taba ya papadi e bileng gona ka gare ga lapa bohlotse ke lebaka la gore go tsene ditšhelete tše di berekilweng ka gare ga lapa la gago malome ka kapa ke nyaka go lemoša batho se sengwe ke motswadi ya rena re rata go bona fola a e ba gabotse go e ba le tšwelopele go yena go e ba le tše dibotse go yena mara ga go ne se se tlolokang ntle le gore koko le sesi ba bušetše mabua la mabitla mo ba tšere go gona ya bobediši a go ne se se tlong go loka ntle le gore ye family re e hlapiše lenyalo la mathomo ba thomile ka go leka yena koko gore a le sokolele ya bobediši yona koko le bana ba gage ke kgale go sabe le kwano ye e tletšeng e fela taba ye e kgomoletšwe tokološi e leng ka kua go koko e tlo re berekiša re tlo e ntšha mara e tlo re berekiša gobane e sepela le moriti wa koko mo koko a sepela go gona a sa rata ke motho a sa nyaka ke motho o a ba mmoifa le bana ba gage ka bo bona ba mmoifa so thušo ye re swanetšeng go e fa koko še yona re swanetše go mo kgopelela tshwarelo pele go badimo ba gabo mabapi le tabeng ya mokgekolo ka boyena mara ke na le potšišo e tee ye nna ke nyakang go e botšiša gore koko lapa la koko mme sebela ga wena le kae le gona mo la kgapamadi le gona mo kgapamadi go dula mang ka gare go dula mošimanyana gaešo go dula mošimana geno ge lebeletše ya mokgekolo le mmoditše aowa ra botša motho wa bona taba ya gore le tswa go tšea mokgekolo ka sephiri e tlo lebakela bothata bo bogolo gobane le yena ngwanene o tlo sokola gobane bona ba tlo bola ko gwa go phasa mmago kua mmago ga a gona lena le motšere le mo išitše ka gane ene mokgekolo o tsebore ga a boa a etla ka sedimo a tsena ka gare ga lapa a makala gore wale wa iketšišwa ka mo and then a fitlha o amogela ke dilo tše di sa nyakegeng tša bošego di tsene di bereka ka gare ga lapa di itirela tše di itirelang koko ga a le ka mogare ga lapa o kwa mašata basadi koko ga a le ka mogare ga lapa o a bona gore lapa le ke leng ka go lona ke la ngwana ka maraga le na khutso ba babe ba mo amogela ba mmerekiša ka mokgwa ba nyakang ba moala ba mo phaola ba mo iša godimo ga bana ba gage bana ba le ba thoma ba riang ba tsogela mma go bona matla gobane mme a le mo le yena o tsogetše ngwana gage matla o nyaka go boela morago a ye go ba le khutso so bothata bo bogolo ke gore lapa le la koko le ka se tsoge le thegegile ka lebaka la gore ga le ne khutso ga le bona le o ka re ke lapa la motswadi malome ka kapa la mathomo le ka se bapale dikarata one ke a gana lapa la motswadi la bobedi ke gore motswadi a ka se rie diphiri a triela bana ba gage le bana babo
lapa la motswadi malome ka kapa le swanetse gore ge le berekiwa go be le ngaka e tee bereka lelapa ka gae o mongwe a ka kua o mongwe a kua mara go be le ngaka e leng gore ge re ya go tlhola re ya go yona ene e re botsa ditaba ya swara lapa ge e le gore go na le bana ba ba tsenang kereke ba tekela dikerekeng go ka se be le bothata jwale le lapa le lebile le tlhare tse dintšhi di a thulana ka gare ga lapa le di a boa di alwa di be di boedilo le bana ba ka mogae so bošaedi bo bile gona mo so koko o swanetse go hlapišiwa kgaitsedi o swanetse go hlapišiwa and then re boe re lokiše lapa le re le age le bega botse se ke se kgopelang go bana bešoko gore ba swarele mmago bona ba mo swarele go tše ka moka di riagetšeng moloi o kgona go go etelela pele gore o rie phoso gore bana ba gago ka mokana ga bona ba sekatla ba go nyaka moloi o kgona go go apeša leswisi gore se sengwe le se sengwe se o se dirang o se dire godimo ga leswisi o sa lemoge gore ka morago go tlo tla diphoso ene bana ba go ka ba lemoga o ka ba lemoga goba go ka ba thietša ba bolela abuti ka mokgola ba bolelang ka gona o gaitšedi o tlo ba bothateng gobane e tlo ba o kare o goga le mme ge mme a ka robala go raya gore boloi bo bo tlo aparela kgaitšedi gobane mme le kgaitšedi ba phela so taba ye e nyaka go lokišwa tukišo ya lapa tukišo ya taba yeši nna nka hlapiša koko ka hlapiša kgaitšedi ka ba hlapiša ka moka mara se ke se kgopelang gore ga go e sa ba tšee se e leng sa mokgekolo ba se bušetše morago ene tabaši koko o nyakile lapa o te nyaketše lapa le koko stene se se rekile ke mang ke nna o te theketše sone go be go na le mogala bo o dula le yena eo ba le gona ge o reka stene se mara e beilwe a kwa kgole a senka e tla mo gae a sanka e tla mo and then stene se o se bitša ka fane ya geno ke ya ke saka alright stene se go se nyaka mokgekolo ba a sa le gona o tseba ga botse stene se ebile le dibala ko ile a re apea dibala ko phasetse sona lona lapa le la gago ke sa phela wa bona gore ga gone bohlokwa ba re late mokgekolo kua ka lebaka la gore mokgekolo stene se wa se tseba wa se tseba mo a yang go fitlha gona wa go botsa badimo gore ngwana ka o ne le stene gobane buala bo apeile ke yena a gone gore lapa le ne badimo ke nyaka go lokiša nto nngwe koko o e tsebele ruri badimo a ba senye re se ke ra fela re taka ka badimo re badimo ba senya badimo ga ba senye a gone motswadi wa ka dumelang go senyetša ngwana gage a gone motswadi wa ka kgatlhang gore ngwana ga ga reke dikoloi di senyege a gone motswadi wa ka kgatlhang ke ge bana ba gage ba sa nyale ba sa tšwele pele motswadi wa gago a ka se re a lebelege a boa tla nyaka go bona ditlogolo tša gage di etla go sotlega taba le tšwa go tšea mobu wa lebitla la mokgekolo o e leng gore o berekile le o tsentšhitše ka gare ga lapa jwale mokgekolo ka mogare ga lapa o fetogile ba babe ba mo kry-ile ba mo šomišitše ka mokgwa go sa nyakegeng o fitlhile godimo ga bana o timile dimpho tša bana ba gago o timile tswelopele ya bana ba gago o go lwešantšha le bana ba gago ka lebaka la gore o polekeng ya sa nyakegeng mo go yona wa e bona phošo re bile kae koko ke ya mathomo ke kwele polelo ya gore koko ditaba di tswa go motswala gago o ile wa dula fase le motswala wa mmotšiša gore motswala goba a ke botšišo wena le motswala le ya kwana e be re kwana le bakile eng a senke re baka go fitlhela ebile a tlo sepela o robetše a wa boetse ga gago mapele go ne ntongwe ke a emesa moprof potšišo e re lebe le a kwana na karabo e re be re kwana bjale o sepele ga gabo ke kae Jennifer kwa a le sa kwana le ga le Jennifer a ke ribale difounu re na jo mara a senke ra founelana mara a senke re ilwa ga botse le sa kwana a senke re ilwa monna ntse ena wa ra boledišana ra gahlana go molato gape mo motswala o re le bietse ngwana 3 days le nyaka go bona le mmolaile yeo mongaka ke tsebe ke bikgopela gore o e hlalose ka nnete o se kwa tšhaba selo e le file gore ke nnete o e bolele nnete e file gore ke maka a se maka eo ga ke e tsebe ke tlo bua mo go yona ye motswadi aka mogala bua gešo re o bone go gašitšwe dihlare ka gare ga lapa a se phoso koko gore o gaše lapa la gago a senke ke gaša mo gona ke bolela nnete pele ga modimo ga senke ke gaša ebile ka ga ke ne setlhare sa gore nka gaša ka ria bobe ga ke naso alright ee kgaitšedi
taba tše ba re wena le koko le a di tseba go be go gašitšwe eng ye e leng gore e be e makatša e bontšha nke ke semaka sa gore go gašitšwe le ka letšatši la bolelang ka lona a ke le gopole ene le gona go netse dingwe ba tla fela ba re mama le bona e le banna ba lesoke ba tetswela ke a tseba gore tšene di sa dinyake moke maloba re phuthile ka kamoreng ya gage a se gale re di kry-ile diwatšho re kry-ile mabotlelo re di kry-ile di-miracle water ka re be re kena ka kamoreng ya gage re gašang ke re sa di bona ka tšatši leo a sanka into a e bolelang a e gona na a ke itsebe le phuthile ka kamoreng ya gage a sa tsebe yena maloba a se gale go kena a butago a dulang gona kwa ga matlala maloba a ile a ene kgwedi ke ra re ge le phutha ba sa tsebe gore lena le tsene ka kamoreng ya gage o tšere ngwaga se gona gae ke bola ka ona taba kgwedie o tšere ngwaga a se gona gae jwale no go kena a butaka o mongwe la išitše ka etše le di kry-ileng re mietse tšona di gona wa bona gore ka mogare ga lapa la geno gore go na le dihlare tše dintšhi tše di lwanseng sa tšona le mmoditše ka tšona a zanka ra hwetša nako ka ba re kopane le yena maloba a zanka go ba le gore re bolela le yena ka moka ne re bolela le malome ka kapa wena le kgaitšedi ya gago wo le kry-ileng dihlare ka gare ga kamora gage go ba diwašo le ya kwana re kgaitšedi kwana gabotse lebaka la gore o seke wa mo founela o mmotse gore re kry-ile diwašo ka mo e be e leng go fitlhelela le tla go bolela le ka kapa kgaitšedi ya le gona le tseba nomoro tša gago nampa ene ke ne le yone be ke ra ke mo founele sa kene le gone jwale e gona mara gore re di kereya a zanka ka mo founela ene le gona ge ke mo founela a tla re mmiletša dilo tše leng gore di berekilwe gore a ile kwano yona a e sa le gona mara go boledišana gona a re kopana mo re kopanang re a boledišana be go tlina wena le mang a ena ne ke se gone ke ile mmerekong a ke fihla ke di hwetša ba di beile montle be go tlina mang no go tlina ngwana sese mapele prof nke re se ka ra feta ke dilo kgaitšedi ya rena o ile maloba ge re be re o be a tepala ka gare ga batho ba babeng ba tlina ke ra ge ke ikwele gabotse o ikwela gabotse Ya. mara mowe be ke se gona ke di kry-ile di šetse di le ka ntle nna be ke le mmerekong maloba ge be ba tlina wena bo se gona be ke se gona wena o ile a re go di bona dilo tše wa se botse a bute mogolo awa a zanka ka botša motho mara tsona re ile ra di bja ra re me botlatla di hloka wa di tseba yena gore o di iša kae le lemogile gore ngwana bo lena ola o a tlaiša go tlaiša ke sedimo na zanka re botša lena ka ge le mmona a tlaiša ga so le ile la tswala nyaka go tseba gore o tlaiša keng goba le no o dula la nora aowa o tla no di bona ka moka ne re duma gore re ka tseba se se mo tlaišang koko le ya tseba gore monnola o a tlaiša go tlaiša ke sedimo a ba ke kwele maloba ka mmantaga ga ke tsebe a senke ga ba mpotša koko mogala bola o a tlaišega ee bophelo ba gage ga bo gabotse ee ga a sa bona ntwa e phelelang aowa banna lebaka la gore go tsene dihlare tše dintšhi ka gare ga lapa la gago motswadi aka ke lebaka la gore ga go ne kwano ka gae ke lebaka la gore ga go ne poledišano ka gae ke lebaka la gore ga le kgone go ka dula fase motswadi batho ba kgona go leka gore bana ba gago ba phatlalle ba sepele kgole le wena ka moka ba go tšhabe motswadi batho ba kgona go go etelela pele ba nyaka go bona ba thuba seo se agileng ga boima dula fase le bana ba gago mana ba gago a tla kgone go nyama ka mokana ga ona bana ba gago ba hloka koko nko o dule fase le bona o ba kgopelele mahlatse le mahlogonone o ba phasetse badimo ba gabo bona ba kgone go ba fatše dibotse gobane dilo tša bona di stakile and a gone motho mongwe e leng gore a ka re a ba bolelela le ba gabo bona badimo ba mo kwa ntle le gore go ye go bolela wena ke mo o bonang ba lora o phasa mara semaka tša bona ko gore ba lora o phasa e le gore o ka re o tswalela dilo lebaka ke lebaka la gore badimo ba ba bontšha gore motho o santše a bule dilo ke mmago lena šwena mara ga a sa le phasetse le tsebe gore o tswalela dilo gobane dilo tša lena di ka se loke di a sepela gabotse ke go kwele gabotse kgaitšedi taba ye ya go se kwane ka gae
wena wele ka kgaitsedi go swara kwa nna e ntshwara gampe ka re a gone ngwana mma o e leng gore ba re nna le ena re ile ralwa before ene o e leng gore le gone jwale nka re ge re kopana a re dumedišane e ka no ba ile sesi fela mara a ele bana ba mma ka moka ra kwana sa le leja nempitša e tee ka mogai wale ka bana ba mmagele re lena le ya kwana yona ke nako e telele re sa ke re kgona go ja pitša ka moka ka gae ge le apeile a le kgone go ja pitša e tee awa ke re a re gona ka gae ka moka ra fellela ke nyaka go go botša ntong wa kgaitšedi ne ka le lengwe la matšatši o tlo ya malapeng a batho le tlo kry-a le tšhaba gore banna ba lena ba tle ka gae ka lebaka la seemo se se leng ka gae bophelo bo ga bogale bophelo ba gabo lena ga bo sepele gabotse le sega ke batho se se riagalang ka gare ga lapa la geno kgaitšedi le sega ke batho le tlo ba dingwetši tša malapa a batho ke kgopela gore taba ye e loke ka gae ke kgopela gore taba ye e loke ka gare ga lapa dingwetši tša gabo lena ge di kare di etla di a kry-a seemo seki go tlo ba boima mmatswale o swanetše go dula kgausi le dingwetši tša gage ke kgwedi ya basadi mmago lena a kgone go ka kry-a mantšu a mabotse a ditakatso a go tšwa go bana ba gage ke kgwedi ya basadi ya ge batswadi ba godišitše bana mmago lena ga a kgone go ka kry-a dinneo dimpho tša go tšwa go bana ba gage ka lebaka la gore ga go nekwana mmago lena a roba le bošego ke nnete dithapelong tša gage go ka sebetse di botse gobane motho a rapelang a kwatile modimo ga mo arabe ka lebaka la gore o rapela e le gore tše a di rapelang o di rapela a dintšha ka pelo bohloko modimo o tlo go araba e le kgale so nto e riagalang ka molagare ga lapa la geno ke kgale e ntše e beile gore go riaga le gona ka mokgola go leng ka gona solanka e le gore ga re emiše dilo ga di tlo loka mmago lena o hloka thušo kgolo lapa lela le hloka thušo e kgolo lena le bana ba ka gae le tloga le hloka thušo e kgolo a go thome ka lena gore dilo tša mohuto di be gona nna ke a bina ka mehla le ka matšatši meropeng ke a di kry-a tša go feta tše lena le di kry-ang motho o kry-a setlhare straight motho o ile ra robetse le motho a bona motho a se gona mo mpeteng a re ga a tsoga a mo kry-a ka fase ga mpete a re ga a mo lebelela kry-a a fetogile tšhweng tše le di bonang tše kgaitšedi e sa le dinnyane dikgolo di etla ge re ka di tlogela gore re fihle mo seemong se re leng mo go sona o mme santše a kry-e ditaelo a ye go alafiwa nke batho ba molagae nke ba mošota gannyane nka ye go dulanyana matšatši a alafiwa a ema gabotse lena bana ba ka gae le hloka go dula fase le boledišane le kry-e ditaelo tše di itseng dilo tša lena di kgone go loka di be gabotse ba bangwe ba hlokofaletše ke ntate ga ba hlapa ba sa sepela le leswiswi le gahlana le tšona thokolosi tšela le ya ba senyetša taba kgolo ke gore kgaetšedi le a gola nako ya tsamaya tšhomi tša lena di ba le malapa di a nyalwa le di lebeletše le ya manyalong ge le boa le ya reta lena kae ba bereka mešomo mebotse ba ba le dikoloi le a boa le ya reta le ya ba kganyogiša lena tša lena di kae a na mo lefaseng le gloria le tletše dillo le tletše go no kgotsa le tletše go no bona batho ba tšwela pele lena le sa tšwele pele le tletše gore batho ba no bolela ka lapa la gabo lena le tletše gore le tle le be ka gare ga mohlako ke nako ye nkebe le botša kokwa lena ka mokgo lena le hlakang ka gona kokwa a ya go le bolelela le medimo wa gabo lena dilo di loka baloi ba ba epetšeng dilo tša bona ka kua gare ga lapa santše di apollwe ka moka motsola o be le seding o kgone go loka o be gabotse motse wa bolena o tlo boa ke diphaofolo ka lebaka la gore bakgalabe ba bontšha gore lapa lela batho ba tšere dilo tša bona ba di beile ka kua gare ga lapa and then mmereko wa tsona ko go senya fela o mmago lena o nna nka leka go mothuša motswadi wa ka mara ke tlo mothuša le lena ge le nthuša gore ke mothuši ene koko se ke se kgopelang go yena ke gore a lokolle pelo ene koko se ke se kgopelang go yena ke gore dilo di loke di be gabotse bana ba gage ba tla ba be le tšwelopele ene badimo a ba lokiše dilo lena le sa swarelane dikgopi le sane le dikgopi ka molagae dikgopi di gona gone mo le kgopišaneng gona gore dilo di loke le santše le role morwalo o le o rweleng a go mo o leiša go gona gobane mmereko wa ona ko go le diba ko go senya kgopolo tša lena ko go le palliša go nagana tše di botse koko nako nngwe bana gore dilo tša bona di seke di a loka di no senya fela ko go no re ge ngwana a kry-ile mmereko le ge e ka ba mmereko o sa reng selo ko go no re ngwana ka ke ya go lebogiša o kry-ile mmereko gore modimo a no go atla
lebaka la gore bana dilo tša bona nako ngwe di seke di a loka a iriege go wena fela motswadi aka go batswadi ba bantši ngwana gago ga apere ka kapa o no mmotsa gore wa tsa ngwana ka lekgolole wa swanela ngwana gago ga kore ga a berekile bonnyane bo a tlago le bona ka gare ga lapa o no re ke a leboga go ntse le o kwa bohloko koko bana ba gago ga ba go fe sedi ke kwa bohloko thata ene ke duma gore bana ba ka bonke ba ka swana le bana ba batho ba bang jale ke a tlabega gore wa bana ba ka ba swana ba nnoši na sa le ba go fa tšhelete neng la mafelelo so ke fa ke bana ba ee wena o hlokaina ba mpha lo a latelang ke ena ga a tse o bereka wa mpha 100 ranta rona a kgolotereng ke gore ke snavy hlokaina o ba go fa hlokaina ga ba sa le ka gae o ba mpha a re mme swaramo le ka ba 400 a re swaramo le tla bona gore le tla tša kae le reka tša go ja ka malapeng yena o ba mpha alright re berekela go ya go iruma koko go ya ka dipoledišano tše re neng le tsona koko o kgona go bona gore bana bao ba rietše phoso kae ka go jala badimo ka lapeng go zwala badimo ka lapeng a ke rena ba mpoditše ba re ke badimo ba batleng gore hlokomela ka lapa ka moka ya bobedi phoso ka ba o e bona kae koko a ke re koko bua le re ya aga ke a kwešiša ene ge re aga motswadi aka ga se phošo gore motho mogolo a no re bana ba ka ke le shaeditše ga ka le botša ke ba shaeditše ene a se taba tša kgale ke taba tša November ba šetše ba ntšwele ka moka ke šetše le ngwane ka molapeng le a butu la gage a se taba tša kgale tša badimo wena le a butu mogolo le ya kwana koko a butu mogolo morwake aowa a le kwana a re kwana sebakwa keng sebakwa nna sebakwa ke dikarata le go rotse mae kwa mahemeheme a gore nna ke moloi abuti ke yena a lwetseng taba dikarata ka ba raka ka ba tšhaiša wa ba tšhaiša batho ba dikarata bjale poente ya boloi e ntlo ba boroko ka gore ga ke botsebe a ke tsebo lena gore le bo bona bjang o ile a go botša straight seroka phatlana gore o moloi o re segiša ka batho a ke tsebe nke ke mmotšiše ya mafelelo mosadi wa abuti le ya mo tseba koko o mofe ga naye gane bele o na le o moso ka molalapeng o le dula le yena o ka ga gage Le a yena mo o ile a ya ka gage ke a mo tseba le tšo monyalela yena ao a sa ba re roma a se ba le roma ee bana ba gage le a ba tseba re tlo gore phela re ja pitše tee le bana ba gage re ja pitše tee ba kgona go tle ba robala kwa go nna tšatši e leng ba ke re bula le bangwane le ba sese ya gage ba phele ba tlogaetše le ba ile go robala kwa kore re no ba ntwe teng re tlo gore phela mmogo go ne o tloga šešerekana ka ena nakonyana go senyegile ge wena o bitswa moloi bjale ke tse gore boloi jo jwa ka ntate Moremi ke najo wa tseba lentso la moloi koko le tswelela ka lebaka la gore ngwana ba kgona go mološa le mmage ene ngwana ge ba kgona go mološa le mmage koko mme santše a eme ka maoto dilo tša go swana le tše koko ke re di gona ka gare ga malapa nna ke bereka ka tšona ka mehla le ka matšatši ke kgopela abuti ano re tsene gannyane wa tseba prof ke thaletše taba ya gore koko ga se a bolela even le batho ba gabo bana ba mokgekolo ga ya go motšea ene ba dula kgapa madi go ya ka polelo ya gagwe go ra gore ge e ka ba theeditše radio ke tabeng sa go bona gore
kgaitsedi ya bona o tswa go tšea mma go bona o mmeile ka gagage gomme bana ba bona ba phela ba tula tsela ba ya go phasa mabitleng mo e leng gore mokgekolo koko wa bona kgaitsedi ya bona o motsere go ira gore e sa le ye nngwe gape ye e leng gore go nwa le mo baleng gona ke sure gore ge e ka ba theeleditše gore ke ye mtsha gore kgaitsedi ya rena o tšere mma go rena o mmeile ka gagage ba founelana gone jwale ke eng ntwe mama a swanetseng a ilokiše ke tsela ye feng ye e leng gore mama o swantše a ilokiše le bona ka baka la gore ke sho gore pitša e abela ya gagata ka kwa thokoela ka baka la gore o re a ba botša gore a re ke gona ba ekwa gone jwale mo baleng ba founelana dipelo di a tlala ba bangwe ba bana ba bona ba re gore re se tlhoke mahlatso ko re rakgadi o tšere koko wa rena ke dipolelo tša bona gone jwale mo baleng ke tsela ye feng ye mama a ka e berekišago kapa a ilokiša go tima tlhegere kapa mollo wo o tukang baneng ba mmage gone jwale ka se sebaka re sa ba le ba malome ka kapa taba eno ba bošaedi ene e no duma gore koko nke a no ya go dula fase le bana babo wa tseba nako ngwe malome ka kapa go lokiša go se fele pelo go no beta sebete o bitše ba geno o bitše bana ba gago o tlo ba hlalosetše gore bana bešo ke rile bošaedi ke re išitše ke ngaka e mpotša gore nna ke santše ke late badimo ke hlokile maele le gore nka le botša a se bošaedi malome ka kapa nne wa nkwešiša kgaetšedi aka kere a se bošaedi wa nkwešiša kere koko a kere o re išitše ke motho like wa mme o bitša ba ka gae ka moka bana bešo ke a le kgopela ke be ke kgopela gore nke letle ke le botše taba ke ne taba ke laetšwe gore ke ye go tšea mme motswadi wa ka ke molate kua mabitleng nna ke motsentšhe ka gare ga lapa ntle le tumelo ya gore nna ke le botse ngaka e rile e tla ntswalela badimo lena le segona le lebaka gae bana ba barwa ba segona e le nna le ngaka yeo le bana ba ka ba rile go fela ke bošaedi bo bogolo taba eo so tukišo ya gona shi ntle le bagalabe bale a gone se re ka se riago swanetše ba bitšwe ba tle ba botswe gore rile bošaedi mo ene re tšee se e leng sa koko re se bušetše morago gobane koko ka moka re ya monyaka ka moka ke koko kwa rena e ka ba mmago mama mara ke koko wa rena ka moka re ya monyaka pele abuti a ka tsena ka gore ke kwele gore wa monoraga maloba ge ke ne le lena mola kgaetšedi ka ke nagana re yeo ka e fetiša maloba ge ke ne le lena mola go tšweletše taba ya gore abuti yago wa dula mola ga matlala le ngwana seseago go boletšwe gore abuti yagwe o ile a tekereya kapa a kereyagala a swaregile metseng ya batho a ka ekwa gabotse a ka ekwa gabotse ngwanešo re ile rare ka mokgwa e leng gore le mama ba mmolela ka gona ba re ke moloi go ile go ba le mabare ba re gore ba mmone ene mabare ba rao go nna le mama a fihle mo kae ne bolelwa ke bosesi le babuti ye nna re ileng ra ekwa ke eleng gore ngwana gae wena o wa sesi o ile a re a le ka kerekeng ba mmotša gore wa šomišiwa o robala ka steneng se seso ke ye nna e leng re ile ra ekwa kerekeng ba re wa šomišiwa ka gae ba molata o robala strateng right a gone bothata ke lebogile ke nyaka gore re se ke ra tshelela ka kua ga 11 o'clock abuti professor o go kgopetše mola ke kgopela gore mabarebare ba reng a bile gona mabapi le taba ya abuti wo ba ra tseba ke lena le ya kwele o ka nape wa no e fetiša gore na le ikwile jwang lena le e bone jwang pele professor a tlo boledišana le wena goba mohlomongwe o tlo tsena o tlo re botša le motheeletše ko gae gore ge o šalle o no šupa mmago ka monwana a go belege wa re ke moloi molato o mokakakaka o be o bone eng o kwele eng le ka no tšhola pele a ke theo mo go ya go šupa motswadi ka monwana kere ke moloi a sanka ka mo šupa ka monwana kere ke moloi e tšwile maloba ge re le ka malaka la bobedi
ke sale ka mmotsa ke lekelo tse taba dikarata ka re dikarata tse ka mogae ga ke je rate ka mo tlogela ka mola motseng bo go dula tsona le ke mo tsere ke bereka ferenageng ha ke bua ka se ba botse gore ke tle kole ya fitla mpia ke ka kra batletse ka ba bapala dikarata ka lapeng la gago laka ka lapeng la gago bo tlogetse mangwe e leng gore o gobekeditse sekhulo mogekolo o bo tlogetse mogekolo right ge ke fitla a sanka ka ba dumisa sanka ka ba boledise ka fita ka kena ko nka tlhobela ka parachute kana melampete ka ba ka amola go bona ka ema ka ba lebella so a sanka ka thaba ke karata ke jarata bophelong jwa ka moka yeah ye nngwe gape ya gore nna ke moletse ka re ke moloi ba le ba ke hlalositse gore basadi ba ke dutse le bona le nna ebile ke lapile ebile ba bantši mosadi ya ka o ke dutse le ena mmago bana ba ka ke sa tse gore prof Moremi o nyaka yena wa tlhokofetseng goba o nyaka o mongwe mara moyeng wa ka ke kwa gore o nyaka wa tlhokofetseng o be o monyetse yena be ke se ka monyala o ya ke ne le bana ke mo tsere Rustenburg okay o tlhokofetse ka 2014 le gona tlhokofela ya gona ebile semaka go nna o ba ditše a ruruga mmele ge ke etswa ba re badimo ba kwatile ene mosadi ole mma a sa nka morata o ba sa morata la ganyana mo a ba leng ga a dutse a bodutse le basadi a bolela mosadi o mongwe a ba apara o borolo ya mogalajo a tla ka mola gona a tlampotsa ra tsore ke ngabuti ka mokgwa mmago a bolela mosadi a gago ka gona so ke ile ka re ke la ga phatla ka ge tlhalositse le malobaka la bobedi yena moshimana a gešo a ba titirile nna mo founu maloba a mfounela a re mfosa ba roga mosadi ya gago ke statile ko le go tloa ga phatla ke fofa ke ya gae ka lwa le bona ka motšea ra boela ka ga kokwaka so taba gore ke re ke moloi ke ile ka mogala mogekolo nko tlogele dingaka tše ntšhi o kena ka moya kamo o kena ka moya kamo ngwana gago wa tšo o ya kamo le wena wa tšo o ya kamo o mo le yena wa tšo o ya kamo so taele tše ba lefang tšona jo re ya bomo mose o e tlhalositše ke be ke mmotse ke sore be ke sa mmotse wa tseba nna ge ke go kwa abuti o lwela nnete abuti o lwela nnete o nyaka mamage e ba mama o yena a mo nyakang ke mmage gape a nyake mmage a tsena dikarateng a nyake mmage a sepela dingaka tša a sa di tsebeng o lwela mmage mama abuti a go hloya nna ge ke mo kwa gone jwale ene ke nnete mama santse a go lwele ke ngwana gago le mohlang o ka re wa ba jwa o tlo bona e tlo ba ena mathomo a tlo fihlang bophelong ba gago why ke bolela so malome ka kago ngwana o bohlale o lukisha bophelo ba mmage o ba ba ke mmage o swanetse a ba be ke mmage no matter batho ba bolela ba re mara lebelela gore o riang o tšea magato godimo ga bophelo ba mmage a ke bone e le phoso le nna nka se dumele mme a bapala dikarata ka gaka lapeng la ka le nna ke le agileng le tle le bapale dikarata basadi ba tšo ba swere ba phuthetše tše ba di phuthetšeng ba tle ba bapale ka tsona ka mo ba nyaka mahlatse ka lapeng la ka mosadi wa ka tla fetša a bapala dikarata ka tšhelete ya ka ye ke e berekelang ga boima o tsebe gore basadi ba ba yang go bapala dikarata banna ba bona ba dumele ba ya koo ke ya mathomo ya bobedi ba batlang e le wa basadi fela ba nyaka mahlatse o molomong wa mo a yang o tla le ditaelo tša gage ka gaka ba tla ba bapale dikarata gape go bapala dikarata go araswa badimo beso ba tlo bolela nako mang nna ba tlo re segofatša nako mang mola e le gore dikarata gantšhi di bapalwa bosigo re tlo thia motse buang ka gare ga lešata rena a se gore re hlwaile basadi ke nyaka re ebea gabotse ba ekwa basadi ba borena kua gae re a ba aga malome kaka re a ba aga ba bangwe ba tla dikarateng ba swere tšhelete ye e berekilweng e tla go šala ka mogare ga lapa la ga borena ge e šala ka mogare ga lapa la ga borena rena re ba fetša sekhulu se sepela mmereko wa tšhelete gore e šala e riang ka moa go wa tsebang le ka tswela pela bo a bana ga e challenge la gore a re nna ke be ke mo supa ka mona ke mo gore a re lehloyo e sa le lentši go yena go nna ene seo ke a se dumela mma ke be ke bereka tšintsogela
ke mo riela ntho nngwe le nngwe a gantši ja batho gore nna ke ja nama ya dikgala-kgala ka gaka ke sa nyake ko kwa selo ka ena le bana ba bešo ke ba riela ke ba apešha diaparo tša go turu ke re ke thega bana bešo ke sokola re go jile re sene papa rena mogalabi wa gage o mo tlogetse ka 90 ge tlhokaina a sa thegiwa ke tšwa bereka ka dipolaseng ke tlogela sekolo a ka rutega ke thutile mebereko ke e tsebang ke e dirang ke thutile yona ke ntšwe ke bereka ke rile license ke gola 250 ka dipolaseng ke berekela bona a ke tso le hlole le kale a mphang lona le tswa kae ke duma re mma nke ntho ya lehono e mo kene a gege mo go rena bana ba gaga ke be ke mo rela ntho ngwe lengwe le ge ke be ke le kae ka founu re ngwana kae ke ne leng ke mo romela tšhelete o isa mmolaiše tlala malehono lo tša ka di tsenyegile ka moka dile koko o tla bolela le ena abuti wa mo kgopela tshwarelo mo go bile go bošaedi gona motswadi aka ke kgopela tshwarelo mo go bileng bošaedi ya le dikarata tsona ke di tlogetše ebile a ke tswe ka molagaka ka ya felo ene ga e le taba dingaka tše dintšhi ke be ke sepela mothong o motee motho ola o ba re gompeela motse ka matšatši a mabedi fela ka la boraro ba kena ka mo ke ya go ena ke mo kgopela ke re hle no tšhentšha nke go be le nnete ka molalapeng ka re tšhelete yona ke a go fa mara ga go direge ke jwa go ena gantšhi ke mo kgopela jwale go tlile go tšhentšhitše le Zimbabwe lela le tla lengwane ka le amogela ka re mohlomong le tla mpha bophelo bophelo botlhobe o tlhokegile nke re tsene gona moo ke mang a latileng ke mang a kae go boditseng gore wena o late badimo ke ena motho wa go tswa ntle ko ke mo latileng ka November a se gale ke November ke šitše ka malapeng o no lla dilo ka mo godimo go namela dilo ke ge ebile ke nyaka motho we ka November a se gale koko e le gore wena le mohlahli wa gago le ile la botšišana mara gore se se hlolang gore motse o se ke wa thegega keng ka gore o la o thega o thegege a wa sampotša ke la re mara o ile wa tloga o e tswela gore bana motso gape nna ke gale ko o thega motse wa o thegege nna se se hlolang gore motse o gane go thegega keng ke batho ba ba ntshwenyang ke dingaka ba na le dipheko wa tlo gore mosadi a bolela ke motheditše ka ditsebe a re o senya nako pheko tše a bjang ka tšona re a phekola re a di hwetša matšatši a mabedi ka laboraro re šetše re neena tšo re ditlhakantše re a kena ene go e ba ka ona mokgoo a fa o ile wa no nyaka moruti wa kereke e rileng gore a tla go thuše ka molagae ka ge e le gore ke gale o ketima mo dingakeng tlhare tša dingaka gore ra ke sepetse ngake tee ya bobedi ya ba ya le Zimbabwe ya boraro ke ye ya lehono ke tswang go yona ka November sa le ke gola mola ka 2006 ke sepela go motho o motee ene ebile a ke motho wa gore ke a ema ke a mola ke a ema ke a mola ga ke lebeletše motho o motee ke lebeletše motho o motee a ke na ditseka tša go ema ke ya kwa le kwa ene le letswalo laka ga le mpotse gore ke hlakantšhe batho wa tseba kokori ya go riang nna ge o ka ntshepiša gore o tlo dula fase le bana o ba kgopele tshwarelo mo go phošegileng gona ke ba kgopela tshwarelo gone bjale le sa le moo gobane ke a inita tshwarelo o nyaka thušo ke nyaka thušo le nna motse wa ka e be motse bana ba ka ba be le mahlatse ke ba lakaletša mahlatse bošego le mosegare empa a mpalela ga ba hwetše ke a kgopela nthušeng ka mokgole ka kgonang ke kgopela thušo go lena ene o ba kgopetše tshwarelo o kgopela ba go lebalele tše ka moka tše di diragetšeng ga e le karata yona nka se tsogo ke e bušeleditše ke go kwele abuti mme o a e kgopela tshwarelo nna ke tla leka abuti ke bone gore ke ria jwang nnete mengwaga ya sepela le swanetše le be le tšwelo pele tate ka kapa le prof Moremi mma gape a se ka kgopela tshwarelo gore na fela ke gopola kgarebe ngwe le ngwe e tswang ka mola go nna ke ba rata ke be ke sa rake kgarebe
tse teng a lla tse sepele mantso a re as long as o sa le gausi le mmago o ka se dula ba le mosadi be ba sa kene kereke nna ke kenang be ba iya mo ba yang be ba hwetša eng ke na le bana sa ke tlhaose ke re basadi ba ke tswile bona ba ka tlala base ba ba le di-standing a ke proud ka ntho eo ke alla mara mma a dithute go rata ge mosadi ke itla le yena ke mo ratile ene ke ne le maikemišetšo ke na le morero godimo ga gage le nna ke agile motsošola mara o bo sene le ka 2016 ke nyetse white wedding lenyalane se le tšere only 2 years ka le fedile ke sa go tsene gano wena jwale ka monna ge o tla ba ke go se dulele ke basadi bile shuo mongwe paletse ke go fetša 2 years ka gare ga lenyalo ge o itswa jwale ka monna o tinyaka o hwetša eng bothata ko gore motswadi a rena a ba se nneteng eno ba sa re ušetše leo tše di botse ke se le se hwetšago ke se re se hwetšang oh ya taswa malaba ke ile kare ke gopa a no hlobela kobo ye boima a apare kobo ye boleta e bofefu ye re tla gore le rena re fihla go wena ra hutumana a se ka apara tonkane ya re hlaba ke fetša ke rialo nke pele o fologa mongaka go ne le mabarebare mo a tseba ba re go a fitlhetse go lena le go bana ba bangwe ba geno kgaitsedi ya ka ga a fihla go yena le go mma ga a fihla go yena mabapi le morwarrago wo go ileng go ba le mabarebare ya gore o ile a kereya a swaregile metseng ya batho ka mola ka mola nageng ya bolena mabarebare ya o a tseba ke a tseba nna ba tlile go nna ba re kry-ile morwarrago furugo ka masa ge re etswa dipiri a hlobotša leso ka steneng se seng gona mo gausi le ka mokgekolo go dula batho ka fao a go dule batho a mang gape ya ba motlogolo wa mošimenyana o kgaje ja ntatelang ke sa le ka mmotša le ena ba re a le ka next door a re nna ka moratla re tlo tšea bupi ene bošego re namela ditonki tša mammang e be le stepfather saka mo go ena ke ena o malo ke complaining ka bona re ite ya gararo e psinya gararo ya kitima ya fofa ka mmotša le ena taba gore go be go ne le basadi ba babedi yana kwa boraro o mokwe malabo e hlatseditše a re bana ba ile ba mmotša ge a ba kira dilo tše o ba re o ba dira gobane o ba ya mothong a ile o nyaka thuso ana gore motho a ba sa di bone alright ke tšhaba 11 o'clock wela for gore re kgone go kry-a nako a batheeletše ka kapa radio felo fa go tloga go nyakega thuša go tlala seatla pele ke ka thuša koko ke tlo ya go bina moteti ka mokibelo ke swanetše go ya go nyaka go tseba gore why motse o sa thegege ka meropa ke eng tšhita dira ye e riang gore tšhita dingaka ye e riang gore motse o lo pallwe ke se ka wela ka gare ga motse ka tla ka hlabega ke kwešiša gore koko ga a dumela go nyaka thušo ke tlo mo thuša ene lenyalo re le ria ka tšheletentši ka nako go tshepiša batho go nyala pele ga batho go sega ke batho ga go bose e swana le go bitswa moloi ga go bose mara koko ga re o kgopela tshwarelo ke re ga ba mo swarele ke tsene ke theogele ke bone gore ke tla fihla kae ke rata go bona lapa la koko le agega ene wa bona ge bo abuti ba nyaka go aga lapa la mma go bona ba le aga ga botse ka nnete ga ba ne phošo ke tshwanelo go fihlile nako ya gore koko ba bana ba gage ba mo emele ka maoto motswadi o bereka go fihla mo a fihlang gona go ne le nako ya gore le yena ge a bajwa bana ba gage ba mo emele ka maoto ene koko o a dumela o hloka thušo motsola a o nyake o no wela ka bogodimo o ka go gobatša o ka go gobatša
koko bala ngaka tše tharo tše di tseneng ka mola mara nna bešo ba gana go ka no ba bangwe ba tlile le ba bangwe mara tšešo di a gana ke tla re tše ntšhi di tseneng ka dire ke ba bantši ya so go nyakega gore ka kua go o ye o le gabotse go nyaka o ye o le gabotse o tikemišeditše lapa le la o tlo kgone go le kgona ene o le kgopele medimong o kwa gore bona ba go botša ba reng le ka sepale ya ge re ka kgopela dipelo di lokologile dilo di tlo loka ka mokana ga tsone koko wa nkwa kere ke go theditše and then bana ba koko go shota ba babedi mo ba ba seng gona ke morwedi wa latelang o le o a latelang yena go era gore tshwarelo ya koko baneng ba gage ga ya fitla go bona ka moka maele a ka go koko ga dire letšatši a bitše bana ba gage ba dule fase ka moka ga bona ge go ka hlokagala gore prof o ka swanela ke gore o romele ba bangwe ba o berekang le bona gore iye go ba di-chairperson tša kopano yewe ge batho ba tlabe ba lokiša taba ya phisi ka lapeng la mokgekolo e kwagale gabotse ditsebeng tša bana ba mokgekolo ka moka mokgekolo a ba kgopele tshwarelo le bona ba mo kgopele tshwarelo jwale ka mma bona gore lapa le letle le kgone go tšwela pele ka khutšo ga gone ntwe e tlo lokang as long as o mongwe a sa lekua 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 mara ke nyaka go eletša mama le bana ba gage gore taba ye kutu ya mathomo ye ba swanetšeng ba e thome mme ga a tloga mo a thome a ye go lokiša taba le bana ba mmage a ba kgopele tshwarelo ka mokgola o mohlahlileng tabeng ya go tšea mma bona a se a ba botša selo ya bobedi ke ya gore sontše go ntšhiwe koko ka mola a išiwe plekeng ya maleba ge e ka ba o bušetšwa mabitleng a bušetšwe mabitleng ge e ka ba o išiwa lapeng la gage a išiwe lapeng la gage a kgone go khutša mokgekolo wa modimo e no ba jwalo malome ka kapa wa tseba taba ye šetše le kgole gobane ge o ekwa batho ba re e tswile kerekeng batho ba bone ngwana a swaregile batho ba bo e bathong a e sa le ka gae taba ya e phatlaletše ya that's why ke re e tloga e nyaka gore ge re ithuše phatlalatša batho ba itsebe gore taba ye e tlile ka mokgwa wa mohuta and a e ka mokgwa mohlomongwe le tšeago le tsebago e ka seemo se ya and ke kgopela gore mama a kgopele modimo le badimo ba gabo a ba kgopele pelo ya go kgotlelela le ya lerato ya a seke ke kwele ga a thoma moare ke lapile bana baka ke kgopela gore koko a ska lapa ka mare modimo a mo gopole a elo a lwela khutšo ya lapa la gage yona ke tlo e lwela a seke a lapa eo e ka sentapiše eo e ka sentapiše ke tlo e lwela nthušeng batho ba modimo nthušeng ke a le rapela ke a le kopela re tlo go namola koko re tlo go ntšha ka gare ga ditlaišago tše di bileng gona ke kwele gore papa go bana ba gago koko o ile a robala modimo a mo gopola o ile wa hlapišiwa ke ile ka go hlapa ore ka lafiwa mara se se šalang se ke swanetšeng ke se bolele go robetše a butiwe ke molatelang a senke re hlapišiwa go robetše mma a senke re hlapišiwa go robetše a butiwa ntatelang a senke re hlapišiwa go robetše setlogolo saka a senke re hlapišiwa ga botse koko mahu a mantšhi a le ile la tswalanya ka go tseba gore a tlhola keng re katane thata o ne le mokgekolo wo wa mathomo a butiaka o ba ne le abuti o rekile ka mokgwa ka kgonang a botšele di-passport tša ka ntle a moiša go ano fetša go padile mokgekolo le yena re sokotše le ngwane a neng koloi re sokotše re nyaka modimo a ba re tšela
o a ntatelang o ba ne le a buti kwa toropong a sokola le ena o re tlile a re tšatši le a re bitša re boletse bogodile re tloga mo le mošimonyana gešo re re romo a re tla le re tšee ga re kena Mamelodi ngwane la kgaoga a nepera bitša hetse ya mo gae ya mo rwala ra tla gae ba ja ke bolwetse bo boteng malwetse ya go fapana se segolo koko nna se ke se bonang ke tlo go thuša mara le bana benu ba ba le go gona ka gae ba swanetše ba tsebe gore taba e gona mahu a bile go gona re swanetše koko re a hlape re a tswalele ditlogolo di kgone go tswela pele ya mara go na le potsišo e nngwe nto nngwe ga e ntshware gabotse kgopela o ntlhathollele yona ke rile ge ke o ka mmaka go atla lentse bošego ke robetše lampitša ka arabela ba nthera ba re o botse o mmago a go botse sephiri before a robala ka re ga a ka robala a sa go botsa sephiri seo o ka selogolo ka selo jwale ke boditše bana bešo ka moka ga go ne wa mphileng tlhatlho ya sephiri seo mme ka re ge ke mmotša ke ile ka botsoge ke mmotša go sasa mosegare mola ke ne ena e fetša go mohlapiša ka re mmagone e polelo e ntletšeng bošego ba re o mpotše sephiri before robala ka re go o ka robala o ka selogolo ka selo o sa mpotša sephiri seo a re mo go nna a re sephiri a go sephiri mo ke sephiri sang ga e le gore go ne sephiri ke tle ke se seka legodimo le legono ke re ka se kgopela ke se nyaka a ke se botse ke motho ene mokgekolo mmago yena a sanka latofatšwa ka boloi a ke tsebe mara sephiri se ebile o sepetse le sona a sampotša rena bokano tla se seka legodimo maybe mma a kwešiphutšho ya gago ga senke go e ba le mabarebare ya gore mmago lena ke motho wa tsogago a senke ke akwa o ya okay ene sa bobedi ke sa sepela mo mothong wa ka wa mathomo tšatši e leng ka re ke ile a nthera re bana benu ba re o setlela sa ka ga bo bona yona yo ntate Moremi ke a go kgopela hle badimo ba ge file ba gona ba kopane o ntlhatholele dilo tšeo ka moka and then a re lebaka ke eng ba re wena o setlela sa ka gae a senka ntlhatholela ke ile ka re ka mmotšiša nkganela gape le ntšolela gore motho ke setlela koko ga se le ntšole le botse le le ka ntšhang ke ngaka gore ngaka e no thoma e no re aowa ditaola tše di re wena ka gae ba re wena o setlela sa ka gae gomme a fetse ena a tlogele lentšu leo a sa ka mpotša ntate Moremi ke kgopela gore ba go bontšhe o mphe dikarabo tša mantša polelo tše ke di boletšeng tše pedi koko lentšu le ge e be le tla mo go wena ba re mmago a go botse sephiri sa gage le be le tla ka modimo o mofe goba o no kwa toro goba o no bona mogalabe goba o no bona a ka bona motho ke no kwa lentšu le mkgwelela ka araba ge ke araba ba re ba mpotša gore mmago swantše a go botse sephiri before a robala ga robana ga a ka robala o ka selogolo ka selo alright ka re ge ke mmotšiša re ga go sephiri sa selo mo ga e le gore go ne sephiri ke tle ke se seka legodimo jwale potšišwa ka ya bobedi šikoko wena o bo o ka mokgekolo bana benu ba biditše wa ba botša gore felo fa re na le sephiri se gana go tswa ke ba boditše and then a sanka wa tšea mokgekolo la ya ngakeng wa nyaka go tseba gore sephiri se ke letšeng ke se bona ke le molwetši o mogolo ene ke se ne selo ngwane o ba re ga etla le tšhelete gore se le re no mo rekela tša go ja fela ke go kwele koko ene ke mo iša ditoktheng ka yona ke go kwele ka be ka tloga ka mola ga matlala ka iša ke mokgekolo mongwe a re ome mokgekolo e sa le ba ena mogala bja go a robala kgala a seng ke a hlapišiwa ka be ka mo iša ditlhologading jwale potšišwa ka ši go lena bana ba motho tšhelete ya mokgekolo e be e swara ko wena o ba te tshwarela nna ke tlile ke e swere ga šitše a batho o e swere ga šitše a batho mara ke be ke ba laetša a sankala e baka aowa le ga robetse o ile ba botša gore e sepetse jwang ba e bone le bona gore e sepetse jwang alright ya sephiri koko ke tlatle ko go nyakela yona ga ena molato nna ye ntshwenyang kudu ke gore ga o roba le wena bošego aowa ke robale shemo
ke a balabala wa balabala ee thokolosi e go fihlela nako mang mphitlhela bošego ka bo maphasoane mara e sa le e tla kgwedi ya go feta ka e rera ka re e nkgomaretše so ya ka re mara terata e kae ke go thubile mpana tše mphologa ke moka ya be e fetša mmereko wa yona ebile e re ao e sa le e ba tšatši leo le bana ba ga re tsoga ke a ba botšiša kore tokološi e go tsenela le ge wena o sebe wa robala ke robetše o robetse ee mosegare a ke go tshwele nex mosegare a ke kwe sela o tle sela ene e tla ka serithi sa motho kore no nkgomarela so matsogo a nore maotwana a nore ge ke re ka a ke bone gore ke bjale ngwana a reng e tla ba ka seopego sa motho so ga e tšadi wena tokološi e o e bona jwang batamela ngwana gešo nna mo go nna ge e fihla ka batho ba e le gore ke a ba tseba e kgone fihla e le motho wa mosadi mo go nna mara setho sa gage e le sa monna ene batho ba e leng gore ka moka mo difahlego ke a ba tseba la mafello ge e fihla go nna e fihlile ke ntše ke robetse le motho wa ka mo mpeteng e le ntate wa mokgauswi gomme a fihla mo go nna o fihla mo go nna a ntlhalosetša re ebile le golle ke tše pedi ye ke ya ka e ke belegong le yona ye ke ya ka metseng ka moka di a iphepa ka mmele wa gago tšatši leo e no ba mo a ke tsere go tiragetšeng mara o ile ge o phaphama wa kry-a go dira go kwagala gore di thušitše ga e be e thuša ke a tepona mara gomme ge ke tsoga gona a ke kwe selo go nna okay ga e tšedi o ne nako e kae o tshwenya ke thokolosi ke no ba ke lebetse mara yona ke lebakanyang lebaka la dikgwedi mengwaga dibeke e ka no ba e le mengwaga okay alright koko o na le nako e kae o tshwenya ke thokolosi a bona eno ntho ba dikgwedinyana tša go feta tsona dikgwedinyana tše tša go feta tše e repile kgwedi ya go feta ge ke re ke tla go thubula ka terata ya ba e tšhaba ya be e sa tlhoke e tla ke botšiša bana ba metlhe le metlhe ke re mogola o sa le gona na ba re aowa matšatši a re sa okwa alright nke re kwa ba theeletše bona gore ba reng kaka abuti o ka re o nyaka o botša something mona abuti ka pelanyana metsotso e mebedi fela mongaka ke be ke kgopela go fetiša ntho ya tokološi mo go mmane ga etse di mala ba boletse gore e thome e motshwenya o la o mogolo so a re a ya mothong ba e fološe ene kgwedinyana tša tse bolela ke kgwedi tše e leng gore e fologile yena gore a ile re ge e fologa yena ya kae ya go mokgekolo ka re ke re o bantso a robala le yona ga a fitlha kwa tshwanela ga ba motša ba ya mo ba tsamayang gona ba e fološa ko setlhele e sa motshwe gore a re ile a re mo fologa ke ge e tlang ga re ke dikgwedinyana e ya mola go ela e fologileng go kgaetšedi ya ka mo go mokgekolo ke lebaka le la ba reng wa e tseba ka gore ba rile e boele back to mo e tswang ge kgaetšedi a ba bolela wa e kwa tabe tokološi e tshwenya morwedi ya gage morwedi wa mokgekolo o mogolo lesogana la gage le a tswa ge le fihla kua ba re a e fologe mo e boele mo e tswago go ya ka polelo ya abuti le kgopolo ya gage ya nagana o re dikgwedinyana tše o ka reng ile ya fologang kgaetšedi ya rena ile ge e tloga go kgaetšedi ya rena dikgwedi di a corresponda gore e ka be ile ge e fologa kgaetšedi ya tsena go mma jwale potšišo e ka ba gore ke yona ela ya gore a e boele mo e tswang goba jwang gape tokološi malome kakapa ge re e tloša mothong re e bušetša morago mo e tswago ene tokološi ka lapeng la koko e gona ya gobane e tswa e bopilwe ka mobu wa lebitla ka gare ga lapa
o nkwishiše that's why ba tlo fela ba re ke ya mang ke ya koko ka goreng a ke re mobu wa mabitla o ka gare ga lapa la mang la koko that's why re before batho ba lata badimo swanetse ba hlokomele gore lebitla le ba le latang mokhu wa gona ga a berekišwe na right prof ke gopela re tope ba thiletše ba babedinyana ba bararo a re amegaleng motheletše 0648582771 0648582771 mcrs mo moyeng dumela mcrs dumela Mr Mahlakola a ko go kwe Mr Mahlakola go go ga botse ka tsebetse pele a ke go tsheleditše a re tsebe re botse ya kwala tswelang pele mongaka Mahlakola tswela pele mongaka re kitimiše nako re tšhaba nako hello Mahlakola MCRS mo moyeng dumela MCRS mo moyeng dumela 0648582771 MCRS mo moyeng dumela MCRS a re gona ra lena Thobel a re gona ra lena MCRS mo moyeng dumela matota 0648582771 MCRS mo moyeng thola le ga a re gona ra le re gona taba e ta motlhegolo ya go gopela no go ja bana ba nnete tene dingwe le nngwe ya barle katlego mokgekolo a botse bana ba ga ke gopela le tlogeng gauso le radio morena hello ya bola le re go ya ka lena le re mokgekolo ga a botse mokgekolo a botse bana ba gage nnete le bona nnete ye e feng mo go mokgekolo ka gore ke ba le tsao ka fapa wa rra gone medumo e mengwe mo go wena ga e bosen ya kwala le re le bona eng go ba le kwa eng se e le gore bana ba balla ka sona ba se gopela gore no lekolo ba re solo a se ka se gana a dumele ene ke re lela ke motho le phoso ba re le phoso ka mogwe tele bana ba golo moswara le ka re ba tsuri ka re o gopela tsara go bolela se ga re gopela tsara go bolela se ba bona ga go bolela tsara ka re king a ka no ba I dirishitse or ba mo dirishitse king ntwe o naganang gore koko ga a bolele nnete mo godimo ga yona mo baneng ba gage 0648582771 MCRS mo moyeng dumela 0648582771 0648582771 o theleditše motse community radio MCRS mo moyeng dumela yo thobela gona le kae re gona ra le gona ke tlhoka ene bothata nna ke bona dikarata ka metseng a di a lokane ke golla lapa le bona dikarata e le bothata ka lapeng ya ka ro mollo mo tlo tla ka telo ja ga diperekile gore ke nya go ina ke re buang le ga mosubu ke ile go tla ba se jibilo thegoloi jwale be le re ba die jwang a se ka tla sa di boella a re ya go leboga papa koko o boletse gore o di tlogetse 0648582771 MCRS mo moyeng dumela gona ra lena ona e ka tile ke gopela gore ne a ile ma gore na bela le nnete ka se a se dirile go tsene bana ba gore mosale ka re gare o bolela se bana ba re isa pointeng gape gore no
for dire le se ga no bolela ke le ka dia phosho mo so then go golo mo swarela ka pelo tsa bona ba dishi ba re ga sa ga no ke rile ntho so ga sa ga no bana ba le ntho le nnete ne ba ka se go different go se go ntshi teng ba go tsa ntwe ya e se gona ga go kgonega o go ya ka lena le bona mebereko ye go bolelwago ka yona mo ba ya pele ke tsa go fapa-fapana ba go botsa se ya hello warra ke re o bona eng e leng gore mme ga a bolele nnete mo go yona ba boletse taba ya gore dilo tse ka moka di tla ka yena ebile gore dilo tša ka moka di se ka sepela ga botse ka baka la gage ebile go le go agashwa ba ikwešiša go le go agashwa go ditšwa mo go baleng tsane warra ke kgopela gore ke motho mongwe go rata gore ke butša motho putšo a e arabe straight ke re go wena ke eng ntwe o bonang o ka re mme wa e fihla ga a e bolele nnete mo baneng ba gage ya gore ge ba re ke mono ga a dumela o go ya ka wena mme a dumele gore wa loya ee dire e ka no ba mo dirišitše gore a be a dirile phošo ka ge lebile a rile ka makenšene ke phošo ka re o rile ntho e seng ya loko ke go kwele wa rra ke thabile kudu go bolešana le wena bošego ba le kgono ange 0648582771 msrs mo moeng dumela hello le ka a re gona rra lena re teng nna ke re ntate ka kapa mme o a no ba botša nnete bana ba o ile ba wrong ka go tšea mobu a o tliša ka gagage ga gore wa loya o bakile boloi ka boso bana ba gage a ba moswarele ke motswadi o tlo no dula le motswadi a ka se dula changile gore tše be di iragala go wena ka moka le ena ba sa ipone ande mobola o tšerego ka ge ntate moremi wa boletše gore le tšea mobu ya batho ba le sa tsebeng gore batho ba be ba seleka ka bona gore be ba rirabuang ka bona le ba tliša ka ga lena e ba ka dipati mobu e kare batho ba le ge le ba tliša a la checka pele gore mobiela santse e dumeletše gore e ite gore batho ba ba dumelega na so ebile bothata wa mme boo ke bona bohlotšego mathata ka lapeng la gage bana ba gage ka moka ba moswarele tša itekološi tša eng e no ba yona mobi e gore e šetšefa ka moemedi bale e ba lotlhantšha a mantši ona a gona ke a lebo o kwagetše wa rra a re thabile kudu go bolešana le wena mcrs mo moeng dumela a 0648582771 mcrs mo moeng dumela a re gona rra lena ke a go amogela mogau Mr. Kakapa nna ke bona nkare le gaetse dipila-pila o na le sengwe sa se fitlhang sa go tshwana le eng ke bona nkare gaetse di lena o na le taba ya e fitlhang ya go mogau o bona o ka re kgaetšedi ya rena gone diphiri tše a di tsebang tše mmage a di dirago mohlho mongwe tša go swana le eng wa rrage o bo o theleditše ka gore ba tloe ba e lebitleng ba late mmuo yena le mmae o nagana gore ke tloa e bontšha pila fela gore o na le sa se tsebang a bolele nnete Mr. Kakapa ke a leboga a re a leboga wa 0648582771 mcrs mo moeng dumela hello a re gona rra lena nna ke leboga mme a boditse bana ba gage nnete ba kgopela le ditshwarelo ka nnete a mantši a ke nao a re a leboga kgaetšedi ya ka re thabile kudu go bolešana le wena tanke 0648582771 mcrs mo moeng dumela Kakapa thobela re ngwana tate a re gona rra lena mahlakola le tseiname Kakapa go go ke nna o ke go tsala profo le ba le ka mo ba nkora botse ka tlhetse a ba go theleditše bothata bo thomile ke magolokhukhu a bana bao ka mo ke dirisa ga nne go sebetsa moredi ya ke sona se fotse go tlhakatlhakano ka fao go ya ka wena e le sephiri sa mohuta ma mahlakola
go ya ka nna mogekolo magolokhuko wa bona mmelega mmago ke yena a tlogetšego dilo ka fao jale mo mmago bona o ile ga e pastain o tloele a swere turu tseo yena a sa itemogo gore o swere turu o belege turu tša mmago mo magetleng ya gage mo mmeleng wa gage ka mantšwa mangwe o nyaka a go o ebea gore kokwa bana ba ke ena a beng a seleka o joinishitše morwedi ya ge e leng mmago bana ba a se kwa bona o be a seleka ka kapa o šomišitše mmago bona ke nyaka gore e kwagale gabotse Mahlakola le mo go bona ka mokgwa o e bjang o re Mahlakola theeletše o re na go no re nka kgamagametša go kgonege ko wena o re kokwa bana ba ke yena a bego a tsoga bošego gomme ke yena a fileng mmago bona mebereko ye mmago bona a e tšea Mahlakola ke ya go leboga mmelega mmago bona ke yena a bego a seleka gale o berekile mmago bona a sa phela gale mmago bona o ile ga e tšwa stena ya steneng sa gage o tlwile le gore mmago šetše a berekile ka ena jale dilo tšeo di ka fa lapeng la gage mara a di tšere go mmago a tseba gore o a di tšea goba a sa tsebe a sa tsebe ngwanaka ke go kwele ntate Mahlakola re thabile kudu go bolešana le wena ya mona marula ngwanaka a dinape di tloge di lebe bopedi MCRS mo moyeng dumela Thobela a re gona ra lena a re gona ya ka lekgolo gore ke kgatlhile ke taba ya mmeo mmaowe la nnete leo a le bolelang ga re selo ga ke sebe ga sebe ga selo se so a re selo se so se ke bone le mathaithai ka di go le mo bathong ba lo sa ka ke ke re thola re kwa ma wa en ka lefuko le le wane o botsa gore o tseba ka nnete gore ga ana molato melato le ge e ka lo wa tlile elenta de prof o ruta ditaba tše ntšintši gore se ka bona tsoga re dile melato ka mo gore sa kwešišeng gona ne jale so mokekolo o nkgatlhile nna taba ka kore ke kgatlhile ke mokekolo ka nyekole kore a sa tšhae gore profo a bona go ba bona a re profo kore mo pela o ke bolela nnete a ke tsebe selo le kwagetše a Regina Molomo re thabile kudu go bolešana le lena ka Erasmus Clove a 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela 0648582771 0648582771 MCRS o se moyena kwande 0648582771 0648582771 26 minutes past 11 o'clock as berekela ukuyisonga prof ge o theleditše batheletši mo go ne le ba reng mma a ga bolele nnete ga botse bana nnete go ne le motheletši mongwe o tsene fa a re ga botse sephiri se ba beng ba re koko a se botse mma ebe e le sa dilo tše mokgekolo a beng a di berekiša gomme o be a nyaka go di fa mma jwale mma o ile ge mokgekolo a fetša go robala ga e tšwa ka ga gage a ya steneng goba gona ka moga gage a rwala dithuru tše kapa a rwala dilo tše mokgekolo wa modimo a sa tsebe re na o rwele eng ke ka baka leo a bonwago jwale ka motho a swara-swarago le ge e le gore yena ga a swara-sware ba tseba malome ka kapa ke tlo go lemoša se sengwe ne ya go bile le bošaedi moragong ge lapa la koko le thoma go begiwa ya potšišoši lapa le koko o re bjala bo apeile ke mmage ya ba gabo koko be ba le kae mama o tlile a botile mosadi le ena ngwana gešo ba gabo koko be ba le kae ba go koko a senke ba etla senke a ba botša
koko a botsa ba gabo aowa koko di diretse dilo a nang noši a ne le bana ba bang ba ka gae o ba ba boditse ka moka go felelela bana ba go ba o ne o kgetha a no botsa gola le ole ebile o mogolo o boditse ke nna a ke go botsa ditaba di sentse ke mokgekolo a sa phela lapa le la mokgekolo a gešo le senyegile go tloga moragong le senya ke koko mme sebele ga yena mara koko ga ka dula fase a lemoga gabotse se se riagetseng ka ga gabo se thoma go riagela ka lapeng la gage diphapano be di le gona ka ga gabo di buile di riaga ka lapeng la mang la gage bana ba gage ge ba ya metseng ba thoma go swara ke selo sela se thomang go riaga ka lapeng la gabo bona go na le a curse ka mogare ga lapale go na le bothata bo bogolo ene ba lata yena mogekolo la sentšeng dilo ba mmea ka mogare ga lapa mola badimo ba mo kwatetse gore yena a ka sebege lapa la ngwana gage a se a botsa ba gabo a re tope motheletši o mongwe šo mcrs mo moyeng tumela thobela le kae Mr. Kakapa re gona ra lena le prof Moremi ka tumeo ta mala tamisa yena tumi ka mole gonong ka mo ka gore ja ga mashara ka mashara ra go amogela wa rra tsena tabeng ke re no man se ko no a yona le ke la go ga bana ba tshwarelo a bile di re ba go tshwarelo bana ga ba mo tshwarele ke di ntshi tsona wa go le go senyegile to ba le to tamo re magare wa yena wa lo go tla go thusa le nna ke re wang le badimo ga ba metepela go lo thusa la ba le go lo go tlatsega ka nnete a re a leboga wa rra thabile kudu go bolešana le wena bošegong ba le kgone 0648582771 mutse community radio le nanego ke pitšeng tše go le gona fa le go 96 a tota na Battery FM nna ke Kakapa ya radio the push mene re a rarabolla mo prof re ka gare ga tharolo ya mathata mo e leng gore lapa la kuku le hlakahlakane gomme le hlakahlakantšhwa ke tše dingwe tša tše di leng gona ka lapeng le mo ba seng ba bereka dilo ga botse mcrs mo moyeng dumela Kakapa we re a le amogela papa tsenang tabeng ya mane azi ngizwile lapho ngathi wazwa iphupho kwaseke bamubani mama namtshele mfihlo ya hey ngibona ngathi inkinga ngathi ikinga yenzeni nithi ngibona ngathi suka 0648582771 re dutse fela metsotsong e masomepedi senyane fela go ikela go area lesomepedi 29 minutes before the hour 12 o'clock prof ke nyaka go pota ka mo ga botsebe ke nyaka go botšiša batho ba gore mo dipolelong tše batheeletši ba di bolelago ke eng se bona ba se kwaga mcrs mo moeng dumela Papa. Hello. Thobela. Khaitšedi ka re gona ra lena ra le amogela tsenang tabeng nna re gona prof ka mo ge le re dumedišitše ka moka re se ife nako sorry bothata bo na le kuku o go theeleditše bothata ba mohuta mang bothata bo na le kuku o tloga ko mathomong a bokwa e fa ge kuku a botsa prof le botsa bolela gore bana ba bo le yena gore bana ba diang ke re bothata bo na le kuku e fa ge kuku a bolela gore bana ba bo ba mmotsa gore ke setlaela okay ora re bothata bo tsamodimo kwa mathomong ko ga bo a tsebanteng ga ga bo mogolo bana ba ya bona kuku le mma bothata bo na le kuku le mmagwe le bona eng kgaitšedi yaka
ke bona ge kwa mantšu a kuku bana ba yena a ba le bona be ba mo hlaola gore yena ke setlaela a le kwa ge kgaitšedi ya ka re tšwela pele topa motheletšo mong go 0648582771 27 minutes before the hour 12 o'clock le nako ke phitšentše kgolo tharollo ya mathata professor Moremi fa a ke tsebe prof o kwa eng ge o theleditše batheletši ba batheletši ke a ba kwa malome ka kapa go na le potšišo nngwe ge batheletši ba ntše ba bolela so e ntlelang ka mogopolong gore badimo ge ba šala ba utulla taba ba re ngwanaka botša mmagwa go botše sephiri koko a re sephiri nka se go botše nka se sekela legodimong why sephiri se swanetše go sekelwa legodimong se se gona why sephiri se se gona malome ka kapa ke kane gore ke tla se seka legodimong ke ya go sekela eng e seng gona ya bobedi mama o re sepetse o re bana babo ba reke setlela lentso le la setlela le ke no se lekwišiši ga botse motheeletši mmogedi gae ke no se lekwišiše ene ebile ka no se kwišiše gore ge ngaka e go rela gore bana beno ba re wena o setlela o napa o le buang gona lentso le la setlela le ra gore gape lentso la setlela le no ra gore motho ka mogopolong ga a ga botse le no se gahle lentso le ne le nnoši le gona prof ke nagana gore mme gona mo tabeng ye go ne le ntho nngwe o re tima yona the reason why ke re so ge ngaka e tšholla ditaola goba moporofeta a go porofeta lentšuleng le tšwa tabeng ye e beng e le gona ge ngaka e be e mo hlalosetša ditaba so yena o re fa gona mo phisaneng ye ya gore ba re batho ba gešo ba re ke lešilo jwale e tšwa kae ngaka e be e bolela ka eng ge e šalle e fihla mo tabeng ye ya lešilo mo yena mma a no re fang yona gona mo phisaneng ye ba be ba mmotša eng story se tsamaišanang le lentšu le la gore ba gabo ba re ke no e kwa gabotse mama gabotse go be go tlileng gore ngaka e no thoma e no re wena ka gare ga ditaola e no re baeno ba re wena o setlaela awa o ba mpotša mathata ka gaka ke be ke ile go yena motho wa mathomo ke beng ke sepela go yena a mpotša mathata ka gore aowa badimo ba dile diatla thušo wa ihwetša mara ke tla ba ke lentšoše le bana beno ba re o setlaela e le gore wena le bana beno le ya kwana ra kwana mara e seng ka moka le bakile eng aowa hei na ebile a ke tsole gore re bakileng ema pele koko ema pele ge nna le wena re kwana re founelana re etelana ge go šalle go fihla taba ya gore nna le wena re ska re sa founelana ke eng ntwe go bile le polelo ye e sa dulang gabotse magareng ga gago le bana beno ba le sa kwaneng goba o mongwe le o mongwe o no bile kua a sa tsebe gore na yena le ngwana bo ba bakaeng hei mo gona nka le botša maaka nna bjale nna wa ka nna motho ge ke mo founela ra ithura sa mphounele go ra gore ga nnyake abuti ka gore wena o mogolo ka gae ka kgolo ya gago mabapi le tabeng ya koko le phedišano le bana babo o bo o bona eng abuti ntse ke e boletše ka labobedi go bona ke batamela so e kwa e nkgwata ka re a tseba ke duma bana ba motho ba ba ratanang ke na le dikoloi ke palela ko go fa bana bešo go swana le bana bang ka montle kore ke duma le nna ke re ke abuti ke re ke na le bomofetu ke llela mokgekolo wa le tseba lentšwe leo ka kua be ba phela ka dikgogakgogano go loiwa o sa kwaniwe yena le mamogolo a ba kenelana ngwana mmage malome a laspone le yena ga ba sa kwana ke nthela ke go tlhalese yena ka labobedi ka re bophelo bo bo phelwang ka mo ke lile ka bona ka re ganjale re tlo phela bophelo jole be bo phelwang ka kua gene bokamo mara wena jwale ka setlogolo se segolo sa ka mo lapeng le ge mmago a be a elwa le bosese ya ge le bo abuti ya ge wena o be o ikwa kapa o bona o ka re gabotse mo go bakiwa eng ke sale ka e solva nna ba elwa le malome ka tswa myogo ka re ke kgopela se ka malome le mma be balwa
o mongwe a re o setlaela go feta ke ngwana o lebile ka tlhaloganyo e le malome a e ramma wa rra putsišwa ka e re ge batho ba babe ba sa kwane ba gogagogana wena jwale ka setlogolo se segolo o phikapile eng gore ga botse batho ba ka no ba loša ke ntwa gore le gore o phikapile eng ka gare ga ntwa e leng gore ba be ba e ba ka bona ka ge ke be ke sa le bošego nna ntho ke ileng ka e bona mo go bona ke taba gore ge o a ya go koko a re gape ditaba jeme ka gore o re mo tlogele ke monna wa apere borogo sese gape mma sese o ntira so wa ikušiše go kgona tšela tša bona ebile go se kwane go tloga modumo ene ge ke re ke a e lebelela nna ke taba ya o se kwa e tšhaba a itla gore ebile taba ya gore yona ntho phetlhe ebileng gona go tloga mathomong ka molapeng le taba ya gore nna mma ga nrate o rata mang go swa le yona e leng ka mo gae a ke re go ba le batho e le gore ba etetswa pele go swa le rena jale re lebeletse gore mma o rata kgaetšedi le mošimnyanola yona 3 ke rena re lebetse gore wa e rata lebaka la re re wa e rata ke eng ke ntho e le motheletšo mongwe a ile a re kgaetšedi go ra re go ne le ntho a e tsebang ka o mokgekolo ke se le se naganang ge le senka gore mara o reng a rata ba a sa rate ba ene wa e bana ba sa ratana lebaka ke le ga re sa hloka karago awa ntate moremo o e arabile ntate moremo o e beile straight ke leboga mogala bola modimo nke le re nyetlelenyana gore o e beile straight le mokwele ga a reng ga e bea straight mma o e beile straight a re thuhu ka lapeng e tlisitše ke mobu wa mabitleng mobu wa mabitleng mama le boletse gore o ka re ke taba tša bo November mara go se kwane ga lena go bile gona before November mara o e boletse ga botse a re bothata bo gona ka lapeng ke mo kwešišitše ga botse a re bothata bo bile gona ka lapeng le ge ke ema ke ya mo mothong o ke be ke emiša ke mathata ke a bona gore ke a bophelo ke le ka gore mohlomong re tla kgotlagana le bana baka ba nthela ba re zwala sedimo bana ba tlo boa ke zwetše sedimo se sentše dilo tše ka moka koko moya wa mafelelo wa makgekolo ga e tswa o tswile a ne le wena le ba babedi e be le nna le sesi le mmangwane be re le baba gare ga gago le sesi le mmangwane ke mang o di molokela a ke tsebe ka gore sesi le yena wa sokola o latlhegetše ke dikgomo o no lla ra ithurogera gatlana ke nyaka go lelemoša se sengwe sa gore ke botšišitše potšišo ka re taba e ya go latofatšwa ka boloi makgekolo mme sebela ga lena a sanka a latofatšwa ka bona na ge e le gore o ile a no latofatšwa gore makgekolo be ba no bolela ba re le yena o a se leka ke polelo a ke re ga jwale re ya gaga malome ka kapa ene e re yaga re lokiša le dilo tša morago tše di fetileng a re go jwalo nne re no nyaka taba gore re ikwešiše re kgone go thušana gobane mo go šupetša gore ba ga bo koko be ba elwa le koko ka lebaka la re koko e be e le mmamarato wa mokgekolo o nkwešiše ene wa bona taba ya gore bana ba lemoge gore mama gore na o rata mang mohlang mma go bona ka robala o tlo šala sokola swana le ola kgaitšedi ola ge mokgekolo ga ka robala yena o tlo arabela se sengwe le se sengwe se kgaitšedi se mma a beng a seriane le yena sa go swana le gore ba ka mmutša gore tšheleta mme ba e bea ka ya re yena a tsebe gore a re kgaitšedi o tla ba re botša maaka that's why bana ba swanetše go ratiwa ka moka ba swariwe go swana jwale wa bona re lentšu la setlela ba re le ntšhitše ke malome seng bana benu seng ngaka malome o le ntšhitše a rela koko a re o feta ke ngwana ka mogopolo ke bana ba motho ge ba elwa re no fela re botšana mantšu ke a bana ba motho le nna ka gae ke ne bana bešo re ne go ba le diphapano re a no botšana mantšu e segale re a lokiša ke tšhaba gore re tle re fihle fa a kere so lentšu le gore re le tswelele ene bana ba be ba bona gore o ka re go na le gabotse koko mokgekolo ba rata wena kudu go bana ba ka moka go feta o a leng ka malapeng
o ba rata yena malome kudu go feta o ba mo rata ebile a motšhaba mapele dilo tše a di kopane go rata le go tšhaba motho ke dilo tše pedi ga botse mokgekolo o be a sa rate ola o be a motšhaba cause go ne gore ko go rate prof ene go ne le gore ke go tšhaba motho le go rata motho ke dilo tše pedi tše di fapaneng a se ntwe teng ke gopela go botša podišong mokgekolo moya gage koko tswetse ka lapeng lefe la gage ee and then o ba le gona phejane ee o ba le gona ee alright wena le phejane gone jwala le gona le lena a le kwana aowa lebaka eng nna ke tsebe ke tlo ikgopela so malome ka kapa ke tlo ikgopela gore phejane a tle koko ke mo thuša ka lapa la gage re tle re tšee koko re mmušetse mo ba motšere go gona and then re lokiše taba ya bana ba motho le koko le bana ba gage yeah but prof ke nyaka go bontšha nto nngwe gore koko o swanetše a be transparent ga a nyaka thušo gone jwale ge nna le wena re kwana ge nna le wena re phatlalela re elwa a gone gore o seko a tseba rena le wena re baka eng a ke re ya kwana ge re šalele re phatlalela prof a ya kua ka kapa a ya kua go ra gore nna le wena go ne le ntwe re e bakileng ye e leng gore e tlo tseba ke nna le wena ka mare ba ba ka no e naganela ka gore ba tla be e se karolo ya ntwe nna le wena re e bakileng mara nna le wena re tlo tseba gore lebaka la gore ke se ka tlhoke sa go moremi ke baka la gore le wena o tlo tseba gore ne lebaka la gore ka kapa se ka tswa sa phela le nna ke 1 2 3 4 ga ke dumelane le tabako ko tla ntshwarela ga ke dumelane le tabako ko gare ga a kwane le phejane ya gabo ga a tsebe gore na ba bakang a se nnete tabeo a ke dumele batho ge e le ba babedi ba elwa bona ke bona ba tsebang ntwe ba e bakang ka mare ba bangwe ba re na re tsebe gore go diregileng ge re ya go ola o re botsa gore ola o diile so ge re ya go ola o re botsa gore ola o diile so mara bona e le ba babedi ba tsebe rena ba bakileng e ka ba koko go ne sa siriyang phejane se se sa go swareng ga botsiwa le ka sesiago aowa mogolo a se gona ene ra founelana ka founu ra bolela le ge re sa etelane mara ebile ga re fapane ga re lwe tša bopedi ge di tlile tše botse le tše mpe di tletse go nna ke a mmotša le ena wa mpotša phapang yona lapa leno le kae koko le gona mola kgapamadi sa le o yaneng la mafelelo ka no be ke ne le dikgwedi tše mmalwanyana o saye ai ka baka la gore a kwane le mošala lapeng a be ke ntše ke ya ke no kena ka malapeng ke tamiše ke dula mara gone jwa le koko a le saya awa ke dikgwedinyana go bolela nnete le ka kwa thukela ntshene ke dikgwedinyana a ke theogele ene koko o e boletše gore yena le ngwana bo a bakwane o e boletše gone jwa le sekgale then kwano yela ya gore ga e gona a se ka bua a iapeša mablomo gore motlho mongwe ka baka la gore a bakwane batho ntwa ke ntwa mara ra bolela ga botse koko tšatši le go be go lwewa wena le yena le re ba le lealo go be go bakiwa eng re lwele e le gaelwa le morwa a baka le morwa a ba tše maatladitše bašimenyana koloi ya re ba tlo itea morwa gore ba mmolae ke ile ka moroga go sa lekane le selo se ka latelela gona ke ka gago go kwele bua warra wena le maloma go be le bakang ka gore wena o ngwana o motlogolo wa ola bo diile maloma go ebile ga a šalatla tša vene a re o tlo go iti a ke sa gopola re o be go dira ga eng ke mengwaga le a kwana le malomago ra kwana go ne nako e le ileng la se kwane ga botse ona le malomago too much le be le baka eng a ke ithomenyana morago ke no e tsopolanyana ne ka maga sa le go ba le problemeng ya gore ke ile ka swariwa gampe go bonyaneng o swara ke mang ke batswadi ka moka okay ene ba ntshwarang gampe re tšile nka tepana ke robetse ka lebotong ba ntšhitše ka kamoreng leboto ba laagile so ke robetse ka dikobo pula ena ke apere plastic e ntsho mma go ba le kae ga le gona alright a sanke ka fiwa lerato go tloga bonyaneng ke gotse le gore ke feletse ke tenyakela mokutwana ke gotse ka ga boima ke sokola ke nyaka go tseba gore wena le malome go be le baka eng nna le malome a ke sa tse gore be re bakang re lwele ga malwa mo ke leng ka qena ke lwa le ena la mafelelo
ke be ke kena kereke itseng and then ke be ke kena kereke itseng go a dira gore ke be le thuso ke e hwetšang ya ba taba gore ra baka ka mo gae ka ba ka isiwa khotho ke isa ke yana malome ke swarishiwa gore ke tswe ka molaga ga bonna ke a etaola ke bela ile dilo tša gage ile ba story se sentši go lokile wa prof taba batho ba a ya thoma mo go bona mo gore bona re tlo ba lokiša ba tlo kwana mara e sa le ntwe bohloko ya gore mama o sa tlo tswela pela sekwane le bana ba gabo so go ya ka nna gore re thushe ba le ba se involve go tlo swana le gore re tšhela leswika ka metsi nna tsa malome ka kapata bae go ya le ka mokgo nna ke kwang ebile ke e bona ke tlo bitša malome ga ka dumela a dule kgole mosa bagalabe ba bagešo ba tla ya ba mmona go sasa malome o tla tla moteti ka mokibelo taba e santse re ilokiše before mantaga mo go nyaka ga ntaelo ke tla le thuša koko go bušetša koko morago ke tla le thuša malome a le gona re ya go tlogela tshele ka moka e ka se re thuši ka selo e ya go berekela gore diba diphoso tše di riagetše morago di riagetše koko wa berekišiwang re ya mohlapiša lapa lela le ya loka le bagabotse e ba lapa le kgone go rata ke motho mang le mang ge e le gore go na le tše di sa nyakegeng tša bošego re ya di raka ka kudisepele di ye ga botsona di tswe ka kua lapeng lela gobane bana ba ka mola ba nyako phela le dilo tše di sa nyakegeng ka gae koko re ya go thuša o kgone go robala bošego thokolosi tše di tloge mmeleng wa gago lapa lela le loke ga geno malome re tla mmitša le tle le swarelane ngwana phošwa dira ga bolawe go hlabana tša kgomo tša šaka le tee dikgomo a kere age malome o ka ronya kono re boledi ga nnyane ke be ke kgopela se ke la bitša malome fela a kere ke ena le seseage ke bomme babedi le banna ba babedi yena le seseage ga ba kenelane ke nyako gore e fete e thome gona ku le seseage a be gona prof a kere ge batho ba ya meropeng ba ya e le kgoro a ba ye go kgopela bana ba mokgekolo bana ba bokoko ge ba etla kua ba tle e le malapa a mabedi e le lapa la koko and then e le lapa la bokoko and then mohlomong le bana bo motswala bona a kere o mollo mo sontse a tla a tekwele gape meropeng ke mo dilo di tswelelang gona le badimo ba theogang gona go hlahla batho ka baka la gore ge re ka tla re rotsi ya malome fela mohlomong le mamong ra tlogela ba bangwe then e sa šaletše ka baka la gore lapa lela la ga bokoko ka bolona le ne le hlakahlakano ga le kwane ke dumelelana le wena malome ka kapa nna meropeng ke ya go nyaka sephiri se gore ke eng phiri se se koko a sepetse go le ke sang sephiri se se kaka wana sephiri le a se tseba bana ke ya go nyaka go tseba re sephiri badimo ba mpotse gore ke eng ke nyaka bana ba koko ka moka ba ba leng gona batle ke ya go nyaka go tseba batho ba ba hlokofetseng ka moka ba balaile ke eng ka nnete prof ke ya go nyaka go tseba re tokološi e tswa kae ke ya go nyaka go tseba gore why bana ba koko dilo di sa loke mosadi a buti o bolaile ke why a buti a nyetse after 2 years mosadi a tsamaya ke ya go nyaka go tseba gore ga botse lapa lela la ka gae a buti why wola molli wa tlile go fa a le tlogetse ngwaga ka moka le tšhabile bagonyana ba tla dula buang bana ba ka gae ba tšhaba motso ke ya go nyaka go tseba gore basadi ba ba dikarata ba re ileng ka mogae a re ele go bapala meropeng koko ke rela gore le be le tle le lokile a ke go eda family tše dingwe ke ya go tsenelela ka gare ga lapa le ke ya go nyaka go tseba gore go riagalang ke ya go bina moteti ga mahlaela ke nyaka go tseba gore go riagalang ka lapa le ke ya go phasa go thoma go sasa nna ke bolela le badimo ke ya go nyaka go tseba ditlaišego tše di tlileng ka gae gore di tlišitše ke nako ye go tlileng ditlaišego tše bana nke be ba le kgole kudu ka bophelo nke be ba le kgole thata re ba dibile dilo tše di ba dibile tše prof nke wena ka molomo wa gago
o botse batho ba gore ke mang wa tshwanetseng a ishe lentšu ka kua go bana ba koko gore ba swantse ba tle moteti le lapa le lapa moteti santse ba tloga ba botsa ke koko o swantse a ye go botsa bana ba gago koko o swanetse go rwala dieta e ka lapeng la ngwanabo ngwaneso ye nna jaaka ditaba o di kwele a wa jaaka shidi ke a tlaišega ngwaneso ke rile phoso ke tšere mme ke mišitše ka gae dilo di a senyega mara ntle le go tšea mme le bone ka ga ka gone bophelo le rena a re ne bophelo a re yeng go kwa gore bothata bo thomile kae ene re rile diphoso kae ene re santse re di lokiše jwang and then badimo ba tlo re botsa no man diphoso di thomile ge go etla poleke ya gore pele le ka lokiša o lokiša mo pele dilo re bone re ka di bereka ka mokgwa mohutamang ka gore o ka kry-a re llela koko gante tate mogolo wa bona ga ba robalela batho o ne ditlaišego o ne dillo so re santse re ye go tseba gore mahu a tlile jwang re na le lehu la modimo re na le lehu le le kgosang ke batho wa ikwešiša ene ditaba tša go swana le tše di nyaka re kwa badimo gore re swanetse go diagaleng wa koko a tatile ke ditaba tše ka moka di motlantedi so koko go tla mo a se gore batho ba tlo go sega ba tlo riang maikemišetšo a rena koko ko re go thuše nna ke bereka ka tsona tša go swana le tše koko batho ba ne go bitswa ka boloi o kry motho wa modimo wa berekišwa gone jwale wa bona bo sa tsebe gore mobu wa mabitla ka gare ga lapa a o nyakege gobane mobu wa mabitla o swanetse go dula mabitleng wa nkwešiša koko ke tlo go thuša ba gešo ke tlo le thuša ga jwale se ke se kgopelang kore ge re fitlha ka gae go se ka ba ditshele re phaseng re kgopeleng re nyakeng nnete ene kgaitšedi o dule fase le kgaitšedi tša gago akere o dule fase le kgaitšedi tša gago o bolele le bona se koko a go botšang o ba botse gore go sasa se ka tlo wa šala o nonnoši mara ke tloa go nyaka ba ba robetšeng santse ke tsebe gore re ba thuša bua koko go ya ka Professor Moremi ke lena le swantšeng le rwaleng dieta le eng ka lapeng la mokgekolo ka ga bolena le eng go ba fa ditaba tše gore tša ka mokibelo di seke tša ba phona ka baka la gore ge o ka se dire jwalo koko o tlo tšwela pele go fa motho o mobe go bana ba mmago ka baka la gore tše dingwe tša ditaba tše ba swantšeng le eng go di kua ke tša bona di a ba ama so bana a gone gore ba ka go mema bo malome a bona a gone gore ba ka go mema bo mmamogolo wa bona tabeng tša ga bo bona so koko ka mogola o e beileng le a dumela koko gore le tlo ya le go mema magaga bolena le a dumela re a leboga le netefatšeng gore koko ga a bua le kwa karabo ya gore bo malome ba reng gore ge e ka ba le letla le ka kgona go ba convince gore ba kgone go ba gona ke nto bohlokwa gore ba be gona ka baka la gore re ka se lokiše lena e le gore dilo di senyegile go tloga ka lapeng la bokoko e tla be le go senya nako prof modimo a go thuše badimo ba geno monna gešo ba go etele kore ba go fe maatla ba go tlatše ka bohlale ba go laetele dikerese tša seetša gore o kgone go bona mathata a batho ba o kgone go ba thuša koko re lebogile abuti re lebogile kgaetšedi a rena re lebogile tlou tša baroka dinomoro tša lena kana di reng le kry-agala kae dinomoro tša rena di re 060 959 0303 060 959 0303 or le ka letšetša 079 170 9862 079 170 9862 or le ka letšetša morena the right reverend Malefo mopapa go 072 133 6761 072 133 6761 a ko go leboge malome ka kapa ke leboge le balli abuti a re thušaneng morwalo re tlo kgona ya a re thušaneng re tlo kgona koko ke tlo leka ka maatla ka mokgong ka kgonang ke tshepišo ko go fa go yona motswadi yaka
nthušeng batho ba modimo no ke tla ria jwalo koko a re a leboga magagesho motsheletšo motse community radio a re kopane ka mokibelo lenanegong a la tša meletlo gona mo go motse community radio from 6 to 9 o'clock le nna ke le ka kapa radio go tšwa ka magoro ga se go tšwana magagesho ge e le nna ke tšwe